Kena radio Bula Duavata mai ndola tukani awe kenda marika ngata and kabi benaka ni moni te dendai ne karusanga buluka vitu ni singa. Ni vula November au kenda waki community ko yani and kabi ni kua se venga na vano ni seama tiko makina au ni taka ni oni Bula benaka tiko ni taka talanga ni rongo benaka tiko yani na biau liba di radio Bula Duavata se mania se vura dava o ni seama tiko makina nduindu tiko na singa nduindu na vanua nduindu na ngauna yanda waka venaka ni rauni da mai veise matitiko rauni da mai veronga din domo da mai se matalitunga na nonda I wasiningo na vatongo na nonda Vata na radio Bula Duavata do runga ditiko na vea kavi ni moni tiki na wakarambuka o ia me na tolu ke na vitu na kaloko sure tiki mni menda na vitu mani tiko ani na nonda wasiningo na vata na kavi venaka ni kua na ngela ke dava sar tiko na vitu na kaloko nana maki tiko mai sivi na vai na tini na miniti nonda wasiningo na wakarutaki kando vitu ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force mai wakamadala takitungani na vekai so erato vengaravi tiko kina serato ndo vebu ke tiko kina wakamimi tiko be kenda na ito case o kenda na kay viti wakatalanga kina o ira karangole mai na ves ve anu e na wasa Pasifika kanda sama I wakai tiko e na vanua lewongo Amerika yani sibina vai na tini na miniti sibina lima na tini na miniti na nerongo na vata ke Mrs. Titilia na tini na dawi ka lawa me waka enda weto ko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Surat ka mani maningena na makitalitunga me kina sa andong beauty ko ani na Nairobi talnoa and on the YouTube sa na Radio Bula Duavata YouTube channel ke waka e biki mani na sa andong was rongoda se oni sambau sikoba yani na nito YouTube channel oni sa rongoda na vitala noa so ando mai waka idur tiko yani ani wasininga ona ni dawi ka lawa ke waka mbeka tiko sona no mani waka tataro tiko mbeka sona no mani wakana nanu o ni veo seatu mai ve Mrs. Titilia na tini se o nina numa nina venaka menda na mai veitala no tiko kina ne wasininga ona ni dawi ka
lawa. And via kawini moniti nenge wala mai ni wako to maina no menina numa, no meni waka sama ke na messenger, na radio Bula Duavata, rao talinganio ni wako to mai, biau una buninda kua, se vitali mata kimbao. Sa sivatonga na tolu, e na tini ka vana miniti, au kenda wake kiomani, sureti kamani minda we tomani tiko ane ne wasiningo no vatongo, wakam Bula tiko ane we kimdo na sema tiko mai, ane kawini kua, ndo Bula vinaka waisia bushanti, vinaka na sema tiko mai Naui Island, mai sabu. Katala kena we Taniela Pauline Wainingola, nimbula vinaka, wakambula talitungani we Siteri Marama, sema sara tiko mai American Samoa, and kabi vinaka ni moni tendendai, wakanuni vinaka ni sengay mai inda wakananda koe tiko ngona Thanksgiving, wakambula tiko yani se mania se burabura davo, ni sema tiko mai kina no mani toka ningo, una vuninda kua, nimbula vinaka. Sal
Na dhavu ikalawa kay Mrs. Titilea na itingi. Wei talanota ki kina na ulutanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni toso kiliu. Wei wakongeti ka dau wei labeti. Rongote na wei kabin tu siti ni sibu na tini karo na tini kalimana miniti wei kemando ibiti. Sibu na lima na tini kalimana miniti wei kemando wei California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bula Duavata, San Francisco me Kauti, Keda, Vata. Ai, kemando bakando tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kemando tinika na tinimbulu Macau ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, correct. Daw buli-buli may we. Oi, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngolit daw kay Amerika. Daw ko sa daw may buli-buli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nongu Chisu, Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti, Keda, Vata. En de muna ngau na nalevo ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikla na tabu menda baka talutaka buka sing lutaka sa baka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na be matangali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kenang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oke kena kozlo surua tatni gela ko pata na kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo don limono se o nga wale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talanga ni rito dilibata kay na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.
Era radio Bula Duavata sa mai sivitongona tolu e na rusanga vuluka ono na miniti o vekinda vaki tali tuku ane veke manina senga i sema vau tali tuku mai e na ndua tali na non de wasininga no vata na kabi vinaka ni moni tendenda ni ka rusanga vuluka vitu ni singa ni vula Novemba nda sa e dhova tiku mengo ni oti ni madhawa ni vulango mai te kabu tali tuku ngana e matai ni madhawa ni oti ni vula ni amba kiongoro nondolu rusanga vuluka tolu pakadhawa nda rei le suwa manda na amba kiongo and the maru taka na veka so and the rawata mai se senga ia senga na lenga ondo tuku na tinga senga na lenga wakanga ondo do na vosa tale ka senga ni ondo ngwele dava na vengo no ondo alo lele kina niu waka miu kai niu senga niu se rawata na veka so au na vuda mai se sasanga taka mai do votu mai vea na do na vosa tale nei Sylvester Stallone do no koe as long as you're still breathing your story isn't over. Se tiko ngana non de idengu da se soli tiko na idengu ni mbula na veisinga, soli tiko na vikenda na kaukaua, na kilaka, na wakatule wandondonu, na yalo matua. Menda sa sanga tiko ngā menda na rawata na vekai so enda sa sanga taka tiko. Sono ngona enda sa waka menda sa focus ngā wakalevu na vekai enda senga ni rawata, se na veka ndren beka enda rawani na nguile dhaba, se enda wakamatamboko taki mai na veka vinaka enda lakoduruma se enda sotakaya se sombeka na via wakalunga tatake ai ado kanda senga wali tu ni lere ni me wakani nda sa focus tunga na vika dha se na vika ndrenre enda lakoduruma mai ia ondo kai tunga ke wakai kona se mani wakadhava na ndrenre enda lakoduruma na nrekin rakita ni mbula ke wakai kona ndambe monage wakareitha wakamalua na vika so enda lakoduruma mai se wa lakoduruma mai you will always find something good. There's always, and don't know what's vabalangi talingai vatiko. There's always something good from everything bad. Ke waka dona semani wakadhava na dha, na ndrenre, na nrekin rakita nimbula ke waka ndandambe waka malu, ndangai waka menda waka samataka. Na dhava manda, there's something good you learned from it. Dhava mbeka i koroni na bulida mai kina, mea nangai waka ngataka, mo nangai waka vinaka taka kina na non mui tostoso, Me rawa ni na bulei tiko kina na nonda sasanga, na nonda raya na veisinga, waka bibi tiko ninda sa, waka na mata tiko inango kine, oti ni vula, ni ambaki ngoro na undolu rusanga vulu katolu, waka dhava. Senga na lega, ke waka se o se dengu tiko, Ea se soli tiko na idengu ni mbula, soli tiko na ngauna menda na wakawinaka taka kina na vekai soa enda sasanga taka tiko kina senda navu tiko kina. O wakanu ni tiko yani ia ondo kai tu, se mani dhava ngai nomu ni tuba tiko mena tiki tiko ni nomu ni tuba wakambibi na nonda wakanamate tiko ngo kine oti ni vula da ke la tiko na nraki ongo na nraki tu ni andua tuku na mai ndona vosa na madhao rua sa uati tuku noko na vula ngunu baleta ni sandu ni levu veira na ngunu sa koe saratungana kai dhakatue na vula ngo levu talingana kavoro ia the sasanga manda me viso taka manda ya let's change that the viso taka ya meroni na vinaka tiko ni tostoso meroni na wakana mata ki na veka vinaka so esa tu e matanda karawa ni konga ya nda wakabini vinaka tiko kina ni soli tiko na idengu ni mbula Radio Bula Duavata sa sivitongo na tolu and rusanga vuluka dio na miniti o suriti mani and sivina vai na tini na miniti na mai wakamadala tiko ngani kina na veka so membaleta tiko na Regional Pacific Islander Task Force and going doon na songo kanda uweto kwa ni wakalevu na kena mai didi wakitiko na nonda station yongo na Radio Bula Duavata. Tamani tiko na wakarongo sere na kavi ni kua wakambula tukani veneta marida pita ni bula venaka. Bula venaka tori ka tinai ke kiamdo ke de sarma na atu kuka wakatalinga kena ve Johnson Oma venaka wakalevu na sema tiko mai na nonda viti lamani. Bula venaka RDB Kahiza. Lucy Serum, bula venaka neita, bula venaka ma. Turanga neita Joshua Senior, waka bula venaka talitukani, waka nuni venaka tukani veke munia na kavinikua. Singa, hey, na kena.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani.
JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana no to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kina Vato. Giritir to sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotu lewu be Kemundo e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singilebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to identity, kanay buka singilebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang niving ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Rongote na via kabin di 2 City ni 7 na tinikaro na tinikaliman na miniti vi Kemandawi Viti, 7 na 5 na tinikaliman na miniti vi Kemandawi California and na vi Singamoniti and na vito koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Boleh binaka ni Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni pula pinaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kina endona nito pakataka kana lalay. Yo leu kutaka pakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, odea bakasanga. Erto bakasaka telanga ora to. Sarara sarna. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Binakasaraman da kilatiko. Maulimad, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kinanaba ni telemoni 125 Rualima Saiba, Vitu Tolu 5 Vitu. Ena kena itugu matalalai. Ana Radio Bula Duavata samai votongo itini ka ono na miniti me vana ka loko ene kavi ni moni tende ndai ne ka rusanga bula ka vitu ni singa ni bula November wakandu ni binaka ni uni bula binaka tiko saving ana bono ni sema tiko mikina ena kavi binaka ni moni tende ndai ni rongo binaka talitungani na makari tiko na bio liba ni Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata tiko mai Thanksgiving tiko na madha sawati ana singa lotulebu otiando singa bakarambuka ni otin Thanksgiving we came in satu ya ni Amerika anda sakilatu ya na Black Friday o senga mandeni kilana dabe baka tokai tiko kina me Black Friday yo kilanga ni ya na singa ka dau lebusar na lutu sombu ni lutu sombu enda bakila ya na singa bakarambuka na Black Friday lebu randoli boli kina ya otia sangai singa moniti nikua enda baka tokai tiko me Cyber Monday ya baleta ni lewe rando boli na online sando
na lutu sombu talangan do bakai dure na loma ni stoa esa rau talangan ni da boli kina na internet koia wakatoka itiko kina na Cyber Monday ia na singa tu city sangai do wakatoka itiko na Giving Tuesday go sangai rongo da bunga ne bakyungo ia na kai ratuko na tiko na kadikadi wakitiko na vi station na vi channel ni TV ka ratungo na vonoli go Amerika na singa tu city sa wakatoka itiko me Giving Tuesday. Au sangai loma taru taka na dava manda e wakina ia na ka ngai rawaka madala taka tiko ni baleta ni Thanksgiving o te asa mai wakaidur na boli go talanga na ngau na waka me sa tiko buia ni kia na ndandu ki latu na Spirit of Giving ia na singa ni sudhu na ni sa tiko buia ni na bula Disemba dava na bula Novemba tiko buia ni na bula Disemba sa laka watatuiani kena nonda waka rau kena singa ni sudhu kena wakatawase andau tuku ni tuiani lebu e randau kila inda do wakarutaka ni aya menda solia se menda solia wakailoloma kongonea na singa tu city e sa wakatoka itiko kina ni otina singa moni tina Cyber Monday singa tu city sa wakatoka itiko me Giving Tuesday baleta ni lebu tuku ni lebu beira na dau ngandreba tu se tu e lonra se rau ninda kaio iram beka kara utuniel tu wakaiau, wakailavo e randau vinakata me rasulia, me randondolinga e na vi sasanga e so, na vi songo e so, karangandrava tu na vi wuke, e rando wakaidora na singa tu city ni oti na Cyber Monday. Se senge tikabuia ni kino ya me o tikabuia ni mataka, laki adhoba tikani na kena dhava na bulo Disemba. Koia na Tuesday, Giving Tuesday. Ya na vuna ia sangai rava viva kasala takitunga kia nandau me rauni menda nanganga rauni tiko sona ngona enda na wako tai sona ka senga ni na dobi ra era ka dondonu me nonra senda na numa me nonra senda vi wako to vi rai do tal ngana ka tiko ni da vital no tingo se ni wase tiko ni ngona Giving Tuesday ngai do tal ngana ka rava ka madala takatiko ya ni sona ngona endo kila au sava ki lava ka levu na ngono do venga ravitiko kina se na caregiver ni da daka tiko va caregiver do levu na ngiri endo lako ya ni vira ni tambangase kan da venga ravitiko vira o te arsanga endo wakamerendo kawiro I donate to this cause, I donate to this organization na vi songo pao ya au kila ni vunga bekenda tona sa mai venga ravitungo tona kila vinaka na kau wakamadhala takatika niongo ia sangai kune ni levu be ira na songo karando ndondo linga tiko kina o ira na tambangase ni lako wakaira sali teko butal le toia butaka tali sona i songo Vata vau ya o ira nanda butako karasanga endo daka batali tunga ya merangkiri tiko na tambangase se sobe ira karna senga ni rayandre ravitiko ena ve kavango e rawa sara na nonra butako di se na nonra na rawai en buku ni giri endo lako tu ya ni vau ya se na ibola sona ngona endo lako ya ni sona ibola mera kere se ravako te ni sona ka lalai sara bakana na stamba ni mailing postage stamps ko vai se sona sticker do wako tu ani o te arasanga do kere mo wako te ani $12 se $5 se tini $9 ngai wakasama take wakamana ngai $12 ngai undolu na ivola vau ya vakau o te angi ira ke deara ngai ndondolinga ani na $12 saro ni ko taka kia e vida na ilavo e sartuli rawata ni songo ya ia sangai wakandina takitiko ni levu be ira na i songo ya era e senga ni ra dina era to ia butaki na wakanananu ni beibu kendina to ia butaki tiko na wakanananu se na yalo ni ndombutako se wirna ndombutako e vatiko ya na kaira sa kabatiko e na ngonongo sa libu sartiko na nonre vandi ngase vandida ka ndonu menda sana yandre rabitiko kina e na ngonongo ko ya ni mataka ndo wakatoka itiko na Giving Tuesday lebu be ira na butuniau e ndondolinga ya ni se sartiko butiko na nonre ndondolinga ravako na vika ni loloma iso kina vi songo iso ndua ukila ni
Dandono bekamenta nandondo linga tiko kina wakalevo ya na St. Jude's Hospital, Children's Hospital. E sando wakadiro lamandina ni darida na ridir na ngone ni randola ki ngarabi na valimbulo yaka. O kila tiko bita na ngone ni biti relaxara mai biti. Ngone la yer mai ngarabi na valimbulo ya na kaya binaka kina na nonda ndondo linga kina valimbulo ya ambaleta ni senga ni rasoma indona ka. O ira na itumbu karakote ani na lubeandra merala ki ngarabi bakabuni wai na valimbulo na St. Jude's Hospital, one of my favorite charities. Yeah, koe ake baka indando biandondo linga tu na sona kawa ya indando mendana ngaro na binaka ni vonuan dia na lako kina kanda vina kata me lako kina na vika so and dondo linga tiko kina. So ngana kam inda nangangaro ni tiko kina da andra tiko kina e nangonongo libu tiko na volleyball libu talitunga na butako na geva kamadala taka talitiko ani na vika so kar vaka rita ka tiko mai na kena ndau kandondo menda na andra tiko kina e nangona ni volleyball ngona ni marau na vula ngono me vaka madala taka tiko ando na turanga kanda saya ndono maka tiko mai ngondo vaka na mata tiko ani kina singa ni sudu ke na tawa seni ambaki. Sabato ko dio na miniti me vana kaloko. Sivina vai na tini na miniti dan na rongo tiko kina na nonde wasininga ona ka vito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ia na ngona na Radio Bula Duavata sabato ko dio na miniti me vana kaloko. Au na be vakam bula tiko na serka taravangove leone songo na iwa. Songo na lawa ni bosoti au leone wakanu ni benaka tiko ani vikemuni ni bula vinaka melts wakanu ni benaka tiko ani vikemdo na city levo San Francisco bula vinaka lu koro tui da kau vinaka wakalevo na sema tiko mai na singa levo ni kua ya kavi ni kua wakatanga kina visista matelita seni kuradiri ni bula vinaka wakanu ni vinaka talitunga ani na vuku ni Vili New Beka wakaidoro tiko na kavi ni kua wakatanga kina ve Jim Osborne ni venga na bono ni sema tiko mai kina na kavi ni kua na ita au no ita kani ni bula vinaka tiko sandende o ni ali mai wakambula talitunga ni ve Auntie Vini veni ana sinundamu wakanu ni vinaka tiko ani ve Kimdrawi San Bruno ni takani ando bula vinaka tiko na ve tumbuni wakatanga kina ve Kimdo ke de Sara mai waga New South Wales Australia laveti mbali suva ni bula vinaka yanu ali titu indraki bula vinaka maramatau wakanu ni vinaka tiko ani ve Kimundo mai Sacramento wakatanga kina ve Chosa ya Rombana Kandavu ni takani ando bula vinaka tiko ndo satiko tali Hawaii wakanu ni vinaka tiko ani ve Kimundo sanga tala ningola da tikino semi ngarau ni bula vinaka semi wakanu ni vinaka tali tungani ve Kimdo ke de Sara mai ndrau nibi raki mai raki Kimdo na boys ando venga rabi tiko ngori angara au ni takani raki vinaka tiko mai sanangori wakatanga kina ve mele koto bula vinaka mele happy baking kendo na ka ve kemuni suva na usori yave ni navua ke bakau ni vinakata mo ni dumbeka na singa ni sudu se dumbeka na songo ni vavaro tiko kina ni vinakata me ndona keke ninguém ve tartarani ke mele koto tiko talanga na messenger mele koto se na MK Hub na Facebook page na buku ni keke o ni vinakata se mani wakadava na kena levu se mani wakadava na flavor ni keke o ni vinakata me volei kina na yada me tamba kina na ke mbiu ki talanga kina na ke mani tamba na ve ka ke de ninguém ve tartarani ke mele koto so vinaka na keke bobia tiko mele bula vinaka sista emaranandi wakanu ni vinaka tiko ani ve Kimundo na Vili New tiko ngori uni taka ni nandona singa tona geli karaoke tali tiko ve mai Sacramento wakatalanga kina ve Pasipa nene levo ni bula vinaka nau wakanu ni vinaka tiko ani ve Kimundo senga talani gula davtikino laisenia tambuto ni bula vinaka laisenia ai sake ravundi ni bula vinaka marama na itake Kimdo ke de Sara mai na Bula Fiji Caregiving Agency mai Santa Rosa varani se torada ni bula vinaka marama na ita Bula Sime wakanu ni vinaka tukani ve Kimdo na ve tukani me Petaluma wakatelanga kina ve marama tau ve Vita Korilangi wakanu ni vinaka tukani ve Kimdo mai San Jose sangtalani ula da vitikina o marama na ita Marida Pita bula vinaka Johnson Oma vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakatelanga kina ve Kimdo ke de Sara na sema tiko ngori mai na yatu kuka au ni taka ni bula vinaka tiko Vuku Mary ni bula vinaka mai Nikawanga
na marata i levu, ndo bula vinaka na maramana i tā, wakatala kina vei Joseph Ngalo, au ni taka ni o ni bula vinaka tiko, se masara tiko mai vanua levu. Oi, ni wasoti au, se tiko mai na Browning Street mai Rewanga, and singa levu ni kua, au ni taka ni ndo bula vinaka tiko, dhambeka va singa levu tiko mai na Browning Street, na singa levu ni kua. Bula vinaka tani ala Pauline mai ningolo, vinaka na se tiko mai wei levu na Kelo, wakatala kina vei Siteri Marama, se masara tiko mai American Samoa, ni bula vinaka, wakanui ni vinaka talitungani, na sera katarabango vei Jovan Ruby Tui Wainikai, ni bula vinaka, se masara tiko mai senga ni matata vei au na vanua se tiko mai kina, ni bula vinaka, wakatala kina vei mai Lambasa. Artu se matiko mai Lambasa e ne kavi ni kua wakambula talitungani vi kiomni ke vesar na venga ravitiko vi kiomni na vili ni utiko na vi longa ni ueso se mani wakadava tiko na ndre se na mbimbi ni tanga niu ni dhola tiko na singa levu ni kua e kavi ni kua mataka ni kua mbongi levu ni kua au ni taka ni na ilutu tiko ni vili ni ue waka idhori tiko na vi seri so wakatangi tiko ani na radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai.
nonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata Nungu chisu nungu banua dorongodi na vima mani ono kina vitu ena kabini bugululu ve kemundo e California Veima mani ruane kavi kina tolu and a single level lotilebu ve kemando eviti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA Rogandi and Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai Senga dina ni kara rawa na daka vaka kekiva ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tini bulu makau we kenda tona senga tiko ni driver se senga ni vaka motoka kandau Rendre na to beto seki erto satu vakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni boli rawa sara we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nomni boli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard Sacramento, California Namba di telefoni Diwa Dua Ono Toluva Diwa ono Saivarua Erto ngarabatalanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya mai na nondra tostoa kena nomu mate ni katumba na dhawi kalawa kei Mrs. Titilea na itini wei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei aina matana lewu ulu tanga ni tosu ki liu wei waka ungeti kan dau wei labeti rongode na wei kabini tu siti ni sibina tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando i viti sibina lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ena wei singa moniti ena wei tokoni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California Rongodi and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Hey, do ba totolo tiko? Do saya alam pala mo din. Sa permantangan to buli-buli ngayon tali to ni stoa. Tolako. Sini niya ono sto e wala ka tungang o maulimat. May binaka ni satu kits nga kina nakatungan reba may paleta na nato to ilalako. May binakasara nga. Wala roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw tsumbega kina do na ni matubale sinom do boli nga baka matawa wala to mata kina mauli mata esa tu kede kina na yaya ni kakana ya ni ti kina bikala lai tale so kanda un rendre na kunea tu raw tala ni kota ni nomni boli ke ba ni tigo men na marin se Sonoma County kanda rendre nomni vila ba ki vitar tarani kina na bari taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kene tuku matai lalai mauli mata Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura sema mai ngai wase yani.
Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bula Duavata San Francisco na Kauti Keda patamai. Non te wasiningo na waka rotaki ngondo waka dorongo diti koni simi na vai na tini na miniti na vea kavi ni moniti. Vea kavi ni moniti kavi to koni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force. Koendo na isongo-songo ka andau tutaka waka lewu na nonda dondonu, andau tutaka talingana vi kai some maleti kenda na ngoli mai na wasa Pasifika. Kanda kalongata waka lewu ni samai tomani kenda tiko kamai veto koni tiko na kena didi waki tiko na nonda wata na Radio Bula Duavata. Senga ni ke tō mai didi waka wali tunga rawi toko ni tiko kina na vi kambani so me waka na Regional Pacific Islander Task Force ka wakatelanga kina na Ethnic Media Services. Ia, go rawi se mati kia tiko mai kina ka anda waka winu winaka tiko and roni ukaini, da kalongata tiko waka lewu e na ngonongo o ke la ni au tuku nango ni da kalongata waka lewu ni a senga ni a watungo e na vidana mbaki sa oti. Go indo na isongo-songo talanga ka sa mai
mai sema talitunga mai and nonda and kena sangai men da buke na ngole mai na wasa Pacific and sama i waka tiko na pono livongo Amerika and do talenga na songo arto waka toka tiko to na salt waka na kena babalangi take na masima SALT salt going do na songo i San Francisco ka arto mai Tika wuna tiko na kena vital no taki me na dua saranga na district. Na district ngo me waka tiko na Chinatown, me waka na Japantown, ka na dore the tu e na vi korle liu i so, se na vi city le liu i so. Ia, ngo senge mataininga ona me na mai me waka kina me ndua se me na sa waka sa wili kina indua na tiki ni Vanua se na tiki ni na city San Francisco se na ndua na city level baleta ni ngosege kia na mataininga ona i wura tau doko me ndua na yasana se na say San Francisco wakatoka i tiko se sa biusaratik nga wakatamba kindua me mbaliti kia andana ngole mai na wasa Pacifica ka sa wakatoka i tiko ya na Pacific Islanders Cultural District. Pacific Islanders Cultural District. Senga wakandua ni ndo tali na Vanua e na se urubura kede sare e sa wati kongo. Ngo senge kia ni matai ka anda waka vinivina ka tiko kina nimba umai o ka tali tonga kina na radio Bula Duavata. Na nonta wata watongo. Ke roa me vital no tiko yani ke Mr. Sweetie Tangata na turanga ka tauia wutaka na kena vital no taki na kena sangai me wakatikitiki taki ka mai wakatokai me ndua saranga na district and dua na Vanua i San Francisco na turango ke roa me vital noa na madha vida sauti ke wakao ni na vero ngoda na niro vital noa ninga i siko bayani na nonda to YouTube channel o ya na radio Bula Duavata YouTube ka tiko talanga kina na niro vital noa ia. E asenge kia nei matai, e na ngai waka i dhuri tali tiko ani na vitala noa i so na ngaune sa matata tiko ani kina na vika so membaleta na kena sa mai biu ka wakatokai in dua na say San Francisco ya me Pacific Islanders Cultural District. Yeah. E na vida na au kela na madhao tolu sa oti ke toa tiko talanga ini na kena ngai mai kadipaki tiko ka tawodi tiko na kena sa mai wili tiko indua na say San Francisco me nonda to se me nonda mai na wasa Pacifica na Cultural District, Pacific Islanders Cultural District. Koia e na rao talanga ni na ngai sarapa talanga biu tali tiko ngai ni na nonda to YouTube channel na radio Bula Duavata YouTube na vosa se na porokaramu ka laki waka i dhuri tiko e na vida na madhao sawa tiki toa laki tiko e nikina ke wati soni ke tupe e na kabini singo ia. Ia na kena i tukutuku matai lalai au sureti ka mni mani sema tiko ngā mai kina radio Bula Duavata na vika ke de sara e sa na matata tiko mai me mbaleta na Pacific Islanders Cultural District e na mai kadhiwa ki tiko e ani na nonda wata watongo na radio Bula Duavata. Ia na ngona saramantanga ngo e sa tiko e ndua na e wakatoka i tiko na Resource Hut, PI Resource Hut and Pacific Islanders Resource Hut. Ngoe dona e tiko i San Francisco, ke wakani via ki lan na Vanua i tiko kina. Ai una ngai bito tiko ane na nonda wata na Vanua i tiko kina na Resource Hut. Ngoe da so te rau ninda na laki wulida mai kina se e wakarota ki to kina. Ngoe na vikai so e wakarota ki tiko kina so na wuli, member leta tiko na nonda wakatoro i dakitaki. Na nonda mbula andua se na dhaka ke wakau ningen reba na vivuke membaleta na vi dhaka i so na vivuke membaleta na vi wakawale taki se na economic relief assistance ke wakai tiko i so na ngangandre wakai lavo e rau talangani ni na laki vuke kina se na laki vuke kina na ngole mai na wasa Pacifica. O ka tale tunga kina na mental health. Ngoi dua na lenga ka sakuni ka wakadina dina taki ni lewu e sara lakuduru matiko na waka samataka tiko na vosa waka viti me uroni me waka matata taki kina na mental health weekend to uroni to kambeka na lenga ni waka sama ia senga soti ni rako veo na nugutuko ni tuka ni na lenga ni waka sama au ngendo waka sama taka ni do tuko ni tu
E so vekenda e sona vosa vakaviti vaka e senga tu e se saksakani da vaka takana vosa vakaviti koia au sana da vuto mandangani na mental health au kilani ni sana tora rawa na keni mbalimbali ko tukuni tikani and it is real na mental health vakana depression au kila vekenda to mai viti tondo kai tu ni ke to e senga tu ni kito vakilangor ke vaka ndue lurayani ni ngalu tu se rarawa tu e na tukuni nga mendalako dalibi talno dalibi baki tuyani da be wali take ko tali tu o tinga mai o ti tuyani na no na rarawa ya baka me tondo be wali takatu na non to I wali beka ni mental health is just to laugh to vendre baki to me be wali li tuyani na sona ngona io ya dona lenga levu e sava kandina dina taki tiko in pano levu go Amerika ko bambo tatalanga mi biti mental health component vakatalinga kina na waka tuku ni tiko ni ana vuli ke waka sobe ki omni na bina kata mo ni kila na ilako ni vuli torodake se rambia ni oni lako bea ni na vuli torodake e waka dava na keni wale ya na vonu e rani oni na laki kune kina na i tuku mataila lai membaleta na vika vau ya ka wakadada sarna vanu e tiko kina na Pacific Islander Cultural District ongo ya e tiko e na Vistagion. Vekiumani na sakila tiko na vanu e livungo San Francisco ya na vanu e tiko kina na Vistagion Valley and Sunnydale District tene. O asambita tiko ya ni sona kia ni tamba e na nonda vata ongo na Radio Bula Duavata ya Awambuta ni na binaka me o nambito talangai ni na address na vanua e tiko kina na PI Resource Hut ka rawa ni da kunia kina na vivu ke kede saraka ua da vuta tiko ni ya au na dona ka enda roni da waka vinaka talanga kina ka yomanda nga wakate ke o marutaka wakalevu na singa ke to ngoleni kina na singa kalaki sangela ki kadi waki kina waka me tavu di tiko kina na kena sa mai tiko sa mai rawa tiko se sa mai davuti tiko indona vanua mai beauty ko waka tiki ka sa waka toka i tiko me Pacific Islander Cultural District ni ro tiko kina i rua na ngoni toke na kena senge teka wuwe tala no take mai. Go o Dr. Bonipate Rokole Kutu ke Mrs. Vesikula. Au nangai waka nuni tiko ni nandua na singa roni ki tona mai tala noa me roni rauna mai waka madala talanga ni kina kau ke lani na matata dhake waka liu sara na nonro waka madala memba leta na kena sa mai waka toka i tiko indona vanua i San Francisco ngon na tiki ni vanua i San Francisco me nonda saranga na ngole mai na wasa Pasifika sen na Pacific Islanders Cultural District me o toka rua takatale levu na vanua e ngoleni kina levu na city le levu ngona tau ni le levu ngoleni kina sanda kilanga e tiko na Chinatown tiko na Japantown tiko talanga na Little Saigon mai San Jose au waka sama takatingo na vida na baki sautia dona ngona balabu na kena vital no taki tiko na vanua ya dona vanua ya i East San Jose e sa waka tokai tiko na kena vital no taki tiko me sa laki waka tokai me Little Saigon au ngai loma taru taka na dama te sa liwu kina na kena vital no taki sarangay tiko ngone so waka mera riba mbitaka ni sana mai ndungor na non vanua mai na Little Saigon da kila ke tiko ya mai Vietnam sangay lako tiko na vital noa nungu waka muri tiko ya ngono ya ngai so era tuko na tiko ndona waka ndona sana era tuko na tiko mai senga me kuni mai ndua na Little Saigon me kuni ndona vanua me mbiu waka tiki me baleti na Irango na katamatango baleta na kota mai na veka do zakaba tu mai na non rabanua irna ngai kota kede mai na bonongo i Amerika mai kela vaka me kada tuku ni tiko ya ni senga ni vinaka na kena mai beauty ko ya se vaka tokai dona banua me Little Saigon o tia sang io niungai waka sama takatiko lewu dhake na vinaka mai na dhaka ra wakari takatiko mo ya watiko ni ana keni lako wakatel nga kina na kena mai vital no taki kasa mai waka tokai tiko indona vanua ngondo na say San Francisco me Pacific Islanders Cultural District. Senga ni mani tuku ni me o Samoa Cultural District, se Tonga Cultural District, se Fiji Cultural District, baleta ninda senga soti ninda leolebu me wakatakir na irama yesia.
Kentou e tō leo ni tō mai kumuni Vata Vaongo as Pacific Islanders ka senga ni biunga e waka me tōna tonga menda mai ke la menda mai kumuni ngā waka e na wano ngā ndangole me kinai rangana tonga na Samoa na Viti. Ka arto ngai Iana wuna, iana ka arto sangai sasanga taka, arto sangai reida, wakandina dina taka arto na leo vida ka arto mai teku wuna na vitala noa me mbaleta na Pacific Islanders Cultural District, ni na vinaka dhake, ni na leo dhake, ni na rau na kena wakandonui ke waka menta tō mai kumuni Vata, waka kautamata mai na Wasa Pasifika, sena Pacific Islanders. Iana wano e same iado tiko kina, ka tuku rongo vinaka in dondonu menda na marau taka tiko. Balete ni wango, problema de miko ritai alelo taka dona ngauna, i konge lako e ni San Francisco, sa ndua tu na nonda tō koro. Waka sama taka mandea. Ndua tu na koro, ndua na sei San Francisco e, asaro ni toli boli kina, boli takitu kina, tu kina vikim dona ndo lako na kava ba, and I'm sure, e nandua na kava ba i loma ia, rauni ndua na kava ba, ndua na stoa ni, ndua mbeka na Maoli Mart, sena Divine, sena Orange Lounge, me bakar tondo mai, goir na sa wakandurin bisinisi rawa tiko, ia mai i Santa Rosa, levo mai Santa Rosa, Sacramento, ia rawa ni sanangeli, ndua talenga na tambana ni bisinisi yo ia e na wanongoa se na Pacific Islanders Cultural District. Ia na kai vinaka kina. Ni rauni ndangai vitoko ni takabata, ka wakatalenga kina vira mai na Wasa Pasifika taliso, ma tonga Samoa. It's a good thing. Rauni ndua na stoa ni Sulu, wakai na Lia's Boutique, ka sa tiko mai na mai San Rafael, rani nandua talenga na Lia's Boutique and i San Francisco, na kai vinaka kina ninda mai wakandurin bisinisi, and na vanua ka sa wakatoka itiko me nonda, as Pacific Islanders, and senga soti ni na saulevu na rent, me waka enda kilai na viva no taliso, and na saulilai, rawa na nonda voli vale, ni yatalenga na ituba e sa tiko, ni na tara, lako na tara vale, me rani buke ira ka ravia voli vale. E na wakarao taka na ve ka vau ia. E ai vidanga na ka, tura rawa, kau na numa mi wasetu matangai ani, senga ni via waka osos taka tiko na mundo waka sama, kila ni madhao tiko mbeka ni voli kina vunga ve kianda, ia a wasetu ngani ngo, e na vuku ngani nonta porokaramu wakaru take na ve kavini moniti, kando ve toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ni sema tiko ngā mai kina Radio Bula Duavata, na ve tuku e soa me paleta na vika ke de sara, o me wasetu ko ni ngo, e na kena sama indua, na nonda vanua roniukaya, sena district, na Pacific Islanders Cultural District, e na vanua levungo San Francisco, matai ni kena me, mai wakatokai wango, me ndua sarangana nonda district, e vura tō doko. E an dua tiko na isau e roni tō kaya, kanda waka vinaka tiko kina wakalevu, ni mai oka talitunga, mai tiki ni sosanga, kena i tosongo, na nonda Vata na Radio Bula Duavata, rautalanga ni tō waka vinaka tiko kina, o kenda tō na tiko wōlekango, kenta na mai tiko ngo i na tomba levu i San Francisco, wakatalanga kena vekim do mai Santa Rosa, Sacramento, rau sara ke wakai dobia mai wakanduran bisinisi, in City, San Francisco, e sana wakarau take ke wakanda na mai tiko wata kede and vanongos and Pacific Islanders Cultural District. Ke reitu ngani gewe tuku ni takatoka ani na tuku sange mai wakasavui tiko eniongo, mai verto ni songo na Salt, ya na songo ka arto hedan rato tiko. Salt is a grassroots PI, Pacific Islander organization in San Francisco with the aim of serving all Pacific Islanders in San Francisco. Koia, na PI Resource Hut, ka tigo kina, ka rauni ngole ni kina, dala ki taro wakasala, na voli vale, na wakandurin bisinisi, ke na veka tali so, membaliti kenda, na mai na Wasa Pasifika, e sa tiko kede kia. Ninguém vê tartar mai ke wakao ni vê ke la tali na ke ni tuku matela lai, ia ke wakai senga, ninguém sema tinga mai ke na nonda programa ina vê kavi, se o ninguém scroll ani en nonda tō Vata ngo na Radio Bula Duavata, nonda tō Facebook page ka ni sema tiko mai kina ngori, o ninguém bite ni kina na address ena vanua ka tiko kina na PI Resource Hut, na Pacific Islander Resource Hut, e tiko bolingango i San Francisco, senga ni yawa mai na kele ni
Wangabuka levu na San Francisco International Airport. Ongo na programo Worotaki man Original Pacific Islander Task Force and a radio Bulandong at San Francisco, the Kauti Keda Patamai. Radio Bula Duavata sa may sibitong na ba na rosang bulu ka diwa na miniti vakambula tikani vikemani na sema tikumai na kavini koa vikem dona sengai sema bo tikumai au ni taka ni ando bulang vinaka tikum bula vinaka falena iva mer mangiti vinaka vakalivu na sema tikumai na kavini koa ni taka ni rom bulang vinaka tiko vakatanga kina ve meli langi bula vinaka chiwa vakanuni vinaka tikani vikem do vakatanga kina ve pita toke bula pita vakanuni vinaka tikani maybe ngor mayuta au ni taka ni ando bula vinaka tiko vakatanga kina ve Johnson Oma dina todoko vinaka na sema tikumai na kavini koa vakambula talitungani ve Emma Rangili mai ndrua na muka madhuata isa ni bula vinaka Emma vakambula talitungani ve Sister Sierra Langi au ni taka ni bula tiko na kavini koa Sister vakatanga kina ve emosi na sivi vinaka na sema tikumai na kavini koa bula vinaka Sister Matelita Seni Kuradiri vakambula talitungani ve Palu Dhava ni bula vinaka marama na ita vakatanga kina ve Andi Atelaite bula vinaka Tela vakanuni vinaka tikayani bula vinaka Sister Vuki Raf vakanuni vinaka talitungani ve Kimdo sengatala ni gula davitiko na Serango Sulihana bula vinaka my sister I hope all is well dorong ge vital noai vakanuni vinaka talitungani ve marama tau kelera na sovi sema tiko mai San Jose na kavini koa sengatala ni gula davitikino sala sikiti bula vinaka mbui sala vakanuni vinaka tikayani ve Kimdo bula vinaka Neila Chileta na Wanga Liva ni taka ni ando bula vinaka tiko na City Cruises vakanuni vinaka talitungani ve malama na honu long time I hope all is well. We can draw. Wakanuni vinaka talitungayani wanangu favorite na ita la sarusa toka ilangi. Vinaka wakalewa na sema tikumai na ita wakatala kina vi marama na ita di Lady D. Vinaka na sema tikumai na kavini kua. Bula vinaka na ita Malakai Tueli. Wakanuni vinaka tikani vi kimdo mai Santa Rosa and kavini vinaka ni kua. Ke kimni keda sar na waka ulori tiko. Pengana vano ni waka ulori tiko kina and kavi vinaka ni moni tiendendai ni karusanga vula ka vitu ni singa ni vula November ni bula vinaka. Darunga damanda na itala no ni soko diri me vakaer to mai vakaitavi tiko ni kina na dewala kina sau. Naruvei que lá
sevi Senitangi maudia ndoroya Abesuki na kemuraka walenga Sanda mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi mavia ndoroya Abesuki na kemuraka walenga Sandau mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi maudia ndoroya Ausaruinda mosita Senitangi maudia ndoroya Ausaruinda mosita Talo mali, no mole tupu sabi utiao. E mai kavoro, na utangu isa nongu senikao. E rambini tu, na bei rossi, nongu dana moni. Ia koyuko, konongu duavata, nongu seni rossi. Isabella, Longo Sani Rossi, Monga ina numiao, Nutu Tanitu, Isanongo Dadamoni, Isabella, Longo Sani Rossi, Monga ina numiao, Nutu Tanitu, Isanongo Dadamoni. No mungolean, wakabulan nung mai tete wai. Kotau kilala, no mosini utogule Isabella. Tagilo, laya longo, ena vesinga. Nyuta moni ikondina, kamandeva tu momai watingundina. Isabella, Longo Sani Rossi, Monga ina numiao, Nutu Tanitu, Isanongo da
Isabella, Congo Sani Rossi, Monga ina numiao, Yutu Tanitu, Isanongo da Domoni. Isabella, Congo Sani Rossi, Monga ina numiao, Yutu Tanitu, Isanongo da Domoni. Isabella, Congo Sani Rossi. Na dhabu ikalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni toso ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongode na wei akawi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalima na miniti wei kemando i viti. Sivu na lima na tini kalima na miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Watamai. Do yan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kurasan ba di kata-kata pinagasarto nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatamu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gaw-gaw. Nana magi-may kina programo waro taki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rongode na vimaman yon na kabini buko lulu bei kemando e California, vimaman indu na singilewu ni lotulewu bei kemando e viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Watamai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doito na bundi nan dalo se tapioca na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na karitoa sa wadha badina na kani kana kay tigo talanga na nono to specials and lomo ni madawa dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale gore na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Kasar nga. Oni ray da tokongo, nagkenay ray. Dua nga na ruko ni Bunikaw, e dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nondo programo baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibu na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni sibu na tinikantua na tinamniti may kiamo ni Maiviti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Watamai.
Ada radio Bula Duavata da baka vinavina katiko kina ve kambani so na non rabe bakamboti ka ramai kadi baka tiko na non ri tuku ni ve boli na non da bata bata ngona radio Bula Duavata au via tuku na talanganike ni uve baka ungeti tiko ve kimani na baka bisini si tiko na kai to toka tukina na bata bata ngo na technology na ngono go ni sasenga ni baka tamba kindua nga na non da baka rong recho kina ndua na yasa na ndua na se burubura baka ndondo kilatu me viti and au kilani na kilavi na katuranga ni ubisa baka dengu peni rokondiva na ngauna ni kadi vaki na ngone manda sen na yambaki sanga vulu sawa tindo tuko no nguna ni koe anda kadi vaki vango itiko nga na kilai baka yale ala ngana vanua e rau ni rarongo di kenta ndaga tos tiko baka samatanga ni ko nan reba tiko mai suba mon reba lo toka lako tiko nga sana le karavisawa tinga sama ni le mboko sarani baka boke baka mai ko nanga vesa utaka na nomu dial kin frequency me roni tomboka kina na station i dhabanga baka rarongo tiko kina mai lo toka i nandi e vatiko ia na ngonongo na kaitali tu kina na tos na ngonongo baka bimbi tiko na bosa tiko mandanga ngoa na Vata kanda mai werongo din domo tiko kinongo ni sa tawi vura todoko. Semania sei vura davo ni sema tiko me kina ko talangaya ona via tuko na talangani kina semania sei vura davo ni vakandurim bisini si tiko kina se kemdo mandanga mai viti do vakandurim bisini si tiko mai viti baleta ni o kila tiko na ke bakau na ngandreva tiko so wiram baka na nomuni ndau boli serra bakanga taka na dava na veka so ndo venga ravi tiko kina na matangali venga ravi tiko kina koe ando na via market taka goendo na Vata e rauni ndo na mai market taka kina rauni na mai kadiwa ki tiko kina na nomuni bisinisi na stoa se na matangali veivu ke dava nga se na venga ravi dava o ni venga ravi tiko kina ni vakota mai rauni na mai kadiwa ki tiko ani na nonda Vata ngo na radio Bula Duavata me vakau ni rongo the tiko ngori na vei tuku ni vei boli so mai na vei bisinisi na vida na bisinisi ka rasa mai vida na ngoni tuke rasa mai vakandurin bisinisi tiko ngoe na vanoli vongo Amerika ya indo na kai rauninda na ndoka ki kenda toka kina ndina ni senga soti ni bosa rongo vinaka na ndoka ya konga ya the good side of ndoka roniu kaya ndoka ta kina kavinaka ni sa mai vakandurin bisinisi tiko sa mai vakandurin bisinisi tiko e vida na ngoni tuke na vanoli vongo Amerika uvi tuko na talanga vi kio ni na tiko boli ngoe California sa levu tiko ni ngole mai na green card bekuni tiko ngana vaka sama ni sa green card mai sanda ngole mai Amerika sanda mai caregiving me vakanda do rongoda tu mai viti ngole Amerika na dali daka yan caregiving dali venga rabia senga ni vau ya senga ni dondonu me vatiko ya na nonda rai sanda ngole mai na burubura levu the opportunity is endless. Ya na kau via tuku na tiko ya ni koia na lewu ni dhaka i tu rani da mai waka tavi teki kianda kina gai tu e sobe kianda tu e sandu mona mbisi nisi tu nga tu mai viti e vatu ya nanda tu waka sama una via wakanduri e ndona nungu mbisi nisi ngo na kaivinaka kina ngo sa sini wakai liu me kona lai so matiko na bono mo na laki vulida kina na veka so baleta na lebu sarna karo ninda na vulida mandanga na YouTube sa kila na tutorial na veka bao ya sa roni da vulida tu na YouTube gai kai totoka kina na nonda vulida na veka so na YouTube na Google ni ko reida iko sa sarava sartunga na ni rabakarita kamai na kiani wale illustrations sa roniko sarava o ngai rongoda o tia o ngai sarava o ngai rongoda tale o roniko rewind tiko mo rongoda me adova saraniko sa turbe na dava ngai ko via bulida tiko ndo ya o tia ngai ke bakai ko via bakandur bisinisi e tu talanga na vi songo so e rabibu ke tu en nonda mai bakandur bisinisi o kenta na ngole mai bango bakambimbi tiko be kenta to mai na wasa Pasifika me bakawa wasa tiko ani ya na ngona ni Regional Pacific Islander Task Force indo ni songo kasama i nduri talitungango i San Francisco ya ndo matangana kena bakaritaki senga ni kena mbale o ya
ni sa koe ngā ngō me mbaliti kenda tōnga i San Francisco, Se o kenda tōnga na tiko ngō i California. We kim ni na mai, na ngole mai viti o ni sa na ngole mbeka mai, so mbeka na state tali o ni via laki tau iabu kina o ni laki waka i tiko kina e tūtale ngā ngō ni sale so, e rawa ni o ni na laki waka tatarutu kina mo ni na kila na dhabo ni na dhakaba. Au bea waka ndurin bisinisi, how do I learn this? E tu, konga ndo tuku na e seanga na i ulumbale. Ke waka indue lako mai Amerika, sawa i adara mai Amerika, nge o senga ni mai rawa ka se mani o dhaka, se tiko na nomo waka sama waka ndurin bisinisi, ke waka senga ni o rawa tika indona ka, e rau ni o kai sa mbale sarte ngā viko, mbaleta ni sanda tōmei tungo e na kena vanua, na kakede sa waka rau takitu. Koe au nui taka ni rau ni na soli waka sama tiko, waka bure waka sama tiko vekemani na seama tiko mai, and kawini kua vekemani na ndau seama tiko mai, and na veisinga ke sara na radio Bula Duavata. Koe au be waka vina kataki er tau ke kina na bembisi nisi ka sa mai nduri tiko ngoa, mai kadhiwa ki tiko ani ndau, mai rongothi tiko ani na nonrata i tukutuku ni veivoli, and Vata ngoa na radio Bula Duavata. Ke wakao ni sarongo da tiko na nonrata i tukutuku ni veivoli, o ni tiko mo leka ngoi California, se o ni sa nobu tiko mbeka, mai na vei state tali so, mo ni ngole mai California, se mai na vei se vuruvura tali so, au kere, ni ngole ani, ni laki wakandina dina taka na vika so, tō mai wase tiko ani i tukutuku ni veivoli so, na vei mbisinisi, karto vei toko ni tiko mai na radio Bula Duavata. Na vei mbisinisi me waka na Divine Group of Companies, e rua tiko na tambana kandau mai rongo di tiko na kenei tukutuku e na radio Bula Duavata. Dona tambano ia na non-retail store e tiko mai i Sacramento, na Divine Food Mart e tiko mai Sacramento, ando waka i dhori talitunga kina e tiko talanga veritou, e nasa ni tiko batanga na store, tiko veiti kiwi ke na store, endua na rauniu ka endua na olo, sena hall, e rauniu ni laki waka i adho songo kina, o kila ni via donan raun beka ni wili ni tamate roni ndambe kia, roni ni waka adho songo kina, se kila ndo ngana fundraising, se dhavanga. Ninge bi tartareani, ni ngole ani berto na Divine Food Mart, mai Sacramento, membaleta tiko na nomuni vela ki waka adho songo, ni li reda na non-retail store, and na Divine Group of Companies, e tiko kina na Orange Lounge, Sa tiko na non-retail store ya na Divine Food Mart mai Sacramento, gai tiko na Orange Lounge, na vono ni kana ko rongo na noa ni sa levu saranga rendo lakora laki waka ngataka na waka singa levu, waka sama tangango, kata lau, waka singa levu, waka kavi. And na kana endo waka iduri tiko na Orange Lounge, sa ando mbiu tiko ani na non-retail tukutuku ni veivoli, o katalitunga kina na address na vono retail tiko kina, i mai Santa Rosa, gai o tia sanga mi tiko ani na Maoli Mart. Na Maoli Mart na veka kede o ni vevolia me mbaleta no ni songo ni ngole ani verto na Maoli Mart, o kila rto tiko na Montgomery Drive, sa ando mbiu talitunga ani non rto tukutuku ni veivoli, e tiko talenga mai na Maoli Mart, tiko veiti kiwi talenga e na store, e ndua talenga na non rto hall leilai, kando wakarita ke talitunga ani, ya ke wakao ni vela ke wakao mbose, se songo, se ngani sudu, se dhavanga, ni vei tartara ni kertou, rau ni na Wukeke mani, ratau rau talanga ni rauni ni laki wakanga taka na vanua ya. Kangai o te asanga tiko na JJ's Food Shack. JJ's Food Shack, ratau tiko talanga mai Sacramento, ni waso te au Santa Rosa. O tanga ni vertou, ratau nangai ko te ani na kakana dhavanga o ni vinakata. Ia na vei tukutuku roni wakathathasara na wuku ni veimbisi ni sikarasa mai vei toko ni tiko na radio Bula Duavata ndo mai kadhiwa ki tiko ani na non-retail i tukutuku ni veivoli, sa kalebu dina na waka vinaka tiko. Kemdo kede sara na i tauke ni bisinisi ka mai wakamadhala taka tiko ni ngoe na nomundo veto koani, nomundo ve wakambauti, and kena mai kadhiwa ki tiko na nomundo i tukutuku ni veivoli. Sa mai votongo e vitu na miniti, me 5 na kaloko, 7 na tinika 5 na miniti, se amatuk nga mai kero na mai veital no tiko ani ke Mrs. Titilia na itini, and anonde wasini nga una ni dhawi ka lau, and e kawini kua, doronga di tiko na ve kawini moniti, me wakaendo veto koani tiko kina na JJ's Food Shack.
Ona mantangango te tomani talemanda na nonda wakarongo sere, kauna vea wakambula tiko kina, ve kiamdo kere sara na sema tiko mai ne kawini kua, ndom bula vinaka ratu, isikeli tambaka udoro, waka nuni vinaka tiko ani ve kiamuni, ve ngana vanua ni sema tiko mai kina na kawini kua, wakatala kina ve mere ani keve, nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai, wakatala kina ve silo, ratu mai tavuki, nimbula vinaka, waka nuni vinaka tiko ani ve kiamuni na kawini kua, wakatala kina ve maramatau na wanga egi joy vinaka na sema tiko mai na kawini kua, wakatala kina ve peni rokondiva, turanga ni obisa wakadengu mai namboro, wakambula talitunga ni viki omni oni taka ni oni mbula vinaka tiko, wakatala kina ve lesi vatu aliwali, ni mbula vinaka lesi, wakanuni vinaka tiko yani litia tu wakawa, vinaka na sema tiko mai, na kawini kua, wakaritaka tiko mokoe sengai singa tungo na uda, ndo na uda taumbitu, ia, totoka tunan raki, se vadava. Wakanuni vinaka talitunga yani ve palu dava, nimbula vinaka na ita, wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo, wakatala kina ve tamara mino, ni takani ni mbula vinaka tiko, wakatala kina ve malakai tueli, ndo mbula mai Santa Rosa, di Lady D, ke kimdo ke de sara na lewe ni City Cruises, do sema tiko mai na kawini kua, wakanuni vinaka, ni nando na madha vinaka ve kenda tou, na madha ongo.
Nongu mbembe ko
ena buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga saranga nikla na dapo menda vaka talau taka buka singi levo taka siapa kaya kapitang ne ka koni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na jibgina mevaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang mevaka na steak gai buka loka tapioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo do limono se onga wale saranga le tomiko mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rutoli dilibutaka ni kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa kina vato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu bukan bitan longgon na ngauna na sere. Sa dotu na ngau son to pakai lala ba suri nunggu ngabo ka okay. Bata pakai sabo na kita. Nungu Chisu Nungu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tō na senga tiku ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau dren na tō beto seaki. Erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalanga ni kenale waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonroto stoa kina nomu mate ni katumba. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni toso kiliu. Wei waka ungeti ka dau wei labeti. Rongote na wei kabin tu siti ni sibu na tini karo na tini kalimana miniti wei kemando i biti. Sibu na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani. Mona le sutale
Ana radio Bula Duavata totoka na i tawi sero e ama berato na kambuni ndele kante rato mai Kauti Keda tiko ani wakamalua na kavivenaka ni moni tendendai ni karusanga bulu ka vitu ni singa ni vula November. O te uti tiko ni madhaungo nda wakanamata tiko ani kina ndua tale na madhavou, ndua na vula vou ka sana dhawa tali tunga kina na mbakiongo rona ndolu ruasanga bulu ka tolu. Au wakanui tiko ni sa tosa venaka tiko na vika ke de sara, na i tuba nda mai tuba na tiko tiko mai na teke wuni ang mbakiongo, kau wakanui talangani a vewu ki tiko ani wakalevu na vika na vi ulutanga i sondo mai dhaura ki tiko ani na nonda ngono Vata na radio Bula Duavata. E na kawini kua me wakau wakaritaka tiko ani me wakana kene wakaraunda do mai seama tiko. E na vea kawini moni tike Mrs. Titili ana itini na i wasininga ona ni dhavu i kalawa. Wakawini venaka tiko ki na JJ's Food Shack na nratu vito koni karau ni kirando mai veital no tiko ani kina veital no taki tiko na vi ulutanga i so na vika so e rauni na bewa kaungeti tiko, bewa kararama taki tiko, na suli wakasama tiko e na vika so e tandu lako duruma tu e na visinga, wakatalinga kena na nonda dhawi kalau tiko e ani, kena visinga ni mataka. Au sa rongodi Mrs. Naitini tiko, iau sembera tiko ngani rithi koe, kanda waraka tiko me na rei mai. O te anda sana nge me veital no tiko e ani na dona ulutanga bimbi, Titombo sara ka kiroa mai tiko puna tiko ana vida na madhao saoti ke lani a lewu sara tiko na kena vital no taki na beba no so and dau wakarorongo kina na vi na news na da wakarorongo i viti ka wakatali tunga kina e na vi wano lili wiso and sama i wakai tiko kina ingo e dona ulutanga e tarai kenda kede sara ka vinaka ni na vital no taka tiko me rauni na vivo ki tiko vi kianda ya dundua. Da senga tuni kila na vika e ndui lako duruma tu, ondu wakasama taka ni ke wakai ko lako duruma tiko iko indona kauna numo iko ni sau iko tondua nga, ya rauni na wakadala iko na singa ni kua, baleta ni da senga tuni kila na vika lako duruma tali tu, e so na nondoi tokani, so vera na wekanda, koe ana buna kirando mai vital no tiko ni kina ki Mrs. Naitini, me rauni na soli wakasama tiko ni kina na vika enda lako duruma tiko. Nimbula venaka Mrs. Naitini, berni daru vital noa, te rongo di manda na ikau ni non daru programa na kavini koa. Nadhawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a video koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bula Duavata, San Francisco. Yan da waka vinaka tiko kina JJ's Food Shack. Rauni do mai waka idhuru tiko ni kina na vitala noa, dan do mai rongo de tiko kina nonde wasininga na waka rautaki na dhawi ka lawa na via kavini moniti. Bula vinaka tali Mrs. Naitini. Ni bula vinaka una. Wakadhawa na Thanksgiving na moni madhaungo do volleyball, lewa na mundo volleyball na Black Friday. Senikua, Cyber Monday. Ya vinaka iyo kita sara kalili unangon sara volleyball senga e dakanga na kanapata Totoka. Akani kita ron le sota kita pamatu vale with our extended families what kira non ritoka ni roto na lubiki rawe. So ndana singa vinaka ni kim le sota matanga babio kaninda nda kanapata nda wa vinaka tarati na bola nda samai rawata tiko na buno liu ko Amerika sana kan samai rawata tiko. Dina. E dona kau wakasama taka ni na singa go na Thanksgiving o te ame tangi wakatoto watataki ke na singa ni sudu baleta ni e wakasama taka na singa ni sudu o kenda benga na lotu wakaristo e da kilana imbalin dina ni singa ni sudu ka titombu na nonda wakana numa na singa ni sudu sema ni singa dhawa e singa ni sudu. Ia na ka indu te kino nge wakasama taka na Thanksgiving go into na singa e roni ka ni wakana numa o Merika tō dhoko Merika tō dhoko se mani lotu wakaristo se senga and then waka and then na tura ke waka bimbi na singa go na Thanksgiving doe age ke na karua talenga na singa ni sudu e veve sautu na singa e roni ndar le ki waka na numa ki na singa ni sudu baleta ni ke latigo na karua sanga bulka lima ngani singa na Thanksgiving it's the same day every year veamba ki kede na wati ni lotu levu ni vulo November and veamba ki
ka roni kani saya sa raurani radhakadhakataki ratukina na matapu wali na bitokani me dalaki maru taka Vata tiko na singongona singini Thanksgiving do vatiko ana nungu vakasama tambeka no manirai Iyo una da nga dona kau baka na kataka ni nga may reida na dava na non do ni la bunongo holiday saranga na America todo ko dina kaya na singa ni baka na ka Thanksgiving Day Mhm, ye kiton ta na singa kitolikana patakina na Thanksgiving Day mhm. but kir extended families na tarata na taman na kanya tikin na taki Gori loko saranga na kanataki na lako tukin na cranberry sauce na kumala weekend pero ngora sweet potatoes Mhm. inse sanga yung pwede pa mataltak nyo o Mr. 19 o yung ko nakakani rin lamba kakanda ni dengi lamba na taki kakana sa tawa na matagali ka sa tawa noro sangay buto kami na bonongo Mhm, pero narala ko may that's why we celebrate Thanksgiving mhm. menta pa nakatako na kuno libong go Amerika weekend na gay murimay dapa nakataka pero na may tawya ike may tawya takto na bonongo o kentang ko kenta na gay murimay kenta sang may rip takto Dina senda may maru takto na wika binaka erawa nga may kinoira sulim bulakina Mhm. matay ni tamatan ba kasi hindi na tiko yung Native Americans o ira karangay lakmay from erang bimbi may nilandia meron may patao na bonongo Dina so todo that's ako ya te makanda rida era maru tak libre holiday to the American na Thanksgiving yo na sinisudu senga benta gere tiko una ni Mhm, bonongo Amerika mhm, milioni na vita matar tungo mhm. milioni hindi na nonta bakambauta Dina kenta kenta na celebrate tak na sinisudu kenta nga na luto bakaristo Mhm. Yana kai bibikina na Thanksgiving mateni ambakina nongu senge ya mai bakami usenga suti ni kilana kini balembale apart from knowing it's Thanksgiving iyo vatu ya utia usenga suti ni utura bakambimbi mateni ambaki ya nge karuni ambaki sa bakami usanga tura rau mai na dhava na imbalembali Thanksgiving munga ireda ni o irango na tamata ke de Amerika maru taka se baka na numa na singa ni Thanksgiving sa me dava tiko mengondo na kanu do na namaki kina singa ni Thanksgiving na singa ni sudu kento sa kilatunga ni balembali singa ni sudu ke na kainda tondo da kava na singa ni sudu Naka whakalebo Mrs. Naitini na nondaru ulutanga ni kua ua wakamadhala takatiko ni ndoru na tomana tiunga na nondaru vital noa mai na vida na madhao sa ua tindoru a vital noa tiko mekina na ulutanga ndoru a sa tora tiko mai mea dhawa tiko mai na madhao a rua sa ua ti ka o ke lana taro mbeako ni a wakari takatiko mai ana nondaru vewa se tiko ni sana laki a dhawa tiko na ngauna sa rarawa tiko so takai tiko na rarawa o tēnā ni ngone se o nona leo ni vale sana ngai wādhawa adhui vei na ngona dhawa me sana ki la kino koea oi o sa ruti o ngo se ndondonu me sana mbiu kina ndone sana ya ndo talne sana soera na roni kaya seanga o kenda menda vo sota tiko ngā Iko mo ndondonu mo vo sota tiko ngā na kandrenre iko la kuduruma na no mbula wakawati ya na vo nondoro asa mai dhava tiko kina dhava mbeka ni sa wakarota ka tiko mai menda mai menondi te kitaki na singini kua Pinakbali muna awat ko na may mentor tamani tingana vital nongo baleta sabi tra bali na bola matango na Facebook na baleta na bula bakawati ke na bula ni beba katotongani au reida taltinga may viti na noa kento erto sa monite na noa singa na noa sa na vosto minister ni marama kena tigutan nga launch to National Plan of Action. Ang tigutan laki to 16 days of activism against violence on women and young girls and of course children. Ya kaya matiki ni mentaro tomana taltinga au babe naktatalanga una ulo kana no au parang puno takna no datala na kabitan na teki ano na ulutang saranga na turanga puno wikito na no families kaya wastal nga kaya na matapo vale kaya wakambota kala ni limunang ken sabi tang latangan na vi pakatotongan na matapo vale
Let's look at it from another point of view. Mhm. Let's families. Because of all that, we need to discuss so that we can save families. We Dina. save lives and we save families. Mhm. But if kenda ni that you mind the bubuli, kanda klanga, don't the family is the basic unit of society. Mhm. A family. Ni vinaka na vimbudini men lamani matubali. And may binaka na vikake, no the bimaluai can binaka dona bonua, and dona titico send dona cornbeka, and I took so the family is so important to discuss and because that is the basic unit of society. Mhm. You know, or may that the kina madaya uno dorbital no, or anano mani what to talanga Mhm. clavi. Marriage is a lifetime commitment. Awat ko na Dina. posay Iya. balatana ko na kinaya o to na kinaya balatana ko na kenta baka mau kinay Mhm. kana ko na sali baka mau kinauna ni dadleng dure matan tal bat kirna be kandar tu Mhm. merawit takna nonta baka mau kenta tu na ikya till death do us part. Mhm. Ya sombe karasin tu na ya kaya ko tu na kina that marriage is a lifetime commitment. Mhm. Iya una ona tiku na ikya Mhm. yo kenta rangai lo tin do bital no ikwangay tiku at what point do we exit. Mhm. Yani sa stab kin na bulo barbara and loma ni mata bumale Mhm. yo mo talamanda why is it a marriage Mhm. a lifetime commitment iya and around ani a lifetime commitment kaya ka oraw na bewatini non roto yabo eraw commit te kirao orbe raw bako bewatin sangay tiko non raw tubu kambe kay no Mhm. balato non they have set goals Mhm. kena karua it's a sacrifice Mhm. sacrifice so na comeback and do the cover ke comeback ken tarum bek do kan tabak Mhm. do kan tabak de kilain do ni la buli la kuchi kya ya on finance so na kabesa na musu Mhm. so bek na bonon do hang out kino o yiko bet kya na marama so turanga ya kilani na kota mena lenga ina nomro bi maluai we're going to cut off some of those relationships Mhm. or net yang on na sacrifice but kena ka tol na personal growth tol na kango kwenda na ririti ko ng bulo mga tububal ko na rin tarava ke endo na matububal sindo ng bulo mga biotini Mhm. between the so it's a commitment sacrifice but kena ka tol na personal growth and the tumbutiko esi etunte kani when it's a personal growth kay mambalya and atiko ng duindui differences Mhm. between a couple, or when the children come in, when they start having children and the television in Bulaya, Mhm. so and then the differences and how we handle all these issues, we have to grow, Mhm. personal growth. But when you said na ngoni kutukuna kinikla, ni Mhm. sa dala ko ngona maili mo na kandala ko turu masala ko na bi pala sala ko na bi mokwe, Mhm. sali ko tiko ya babala bati kini bi watutonga ni matabumali, ko tarong dana taro tarong mai, when do we exit, Mhm. When okay. Au sanala ko iken in cuando ken tatawa till death do us part, Yo sang kama dana lebi mo kutiko sandali awatiko. Yo Yeah. ve ken lot ken tonong ni viti quando to ya en lotu bakaristo sana bula be bola tambo Mhm. kla kuni tugi kya ke bukana biblically separation is allowed. Separation. Okay, remember, separation and divorce are two different things. Mhm. Separation is allowed. Kaya kaya so para rong ting may ya nilireve ana maten kornida Mhm. Totoka. wase bit kinatin kandua Mhm. allowed but for those who are married I have a command that is a command that comes not from me but from the Lord. This is Paul's words in First Corinthians. Mhm. A wife must not leave her husband, Mhm. but if she does leave him, let her remain single or else be reconciled to him, and the husband must not leave his wife. So in this case, if the Dina. Bible says it, the separation is allowed. Mhm. So of course there will be differences. Mhm. Anda wili kana voltambo kena na kelati ko erto mandana erna bunda meni voltambo e parama Mhm. gra second there is no rambula. There's so many dysfunctions. Mhm. There's so many flaws in the relationships. Dina.
En bolongon ko na tabi sanga kinin ni la kami sana lenga baya. But we have to learn ersa bita maya me da may bulikina, and we have to learn how to handle these issues when it comes. Because I'll just go back to that. Marriage is a lifetime commitment. Nakalo bulia me na wakama me da may bimbiu. So yeah, but when it's separation allowed, you can separate yourself when there is violence. You can separate yourself, but separation is healthy for marriage. You go and you go and try and change. More rhythm. Reflect on it can help to gain perspective. On our relationship. If so you can go to counselors. We can tiko so tal taler you can sali to na counselors tikungo. Whilst on that note una we na parang tiko mai. Okay. This is an important issue to discuss. Or Mrs. Bonrom, kwa watu ni na guidance counselor may USP. O kwa sa tu we tik may Sacramento. We came in Mrs. Merani Bonrom. Okay, kanga sa tungno mo kwa me en rendrevo ame dola ko mayon era ranga bi kwa ke baka erna rani giriani wano na telefoni o kwa nang tumberi right yang dona opening sa tika bi kemuni oni ngandra moni tumberi bi kemni sambulo baka watiko no tiko Sacramento se vinga oni rengiri tikwa klaun nagarin bitet taleno na ban telefoni ni rengiri kwa ni reni bitang no kon garin tumberi kemni senga bi kemni na baka watiko we kemni tan ngani sangai we basakitiko courting those in a relationship young people you can always call her and she will advise you I recommend take kwa bagale but in kwa dona marama tumberi au saranga puli may USP o sengone leo au may bakawati una arto na campus crusaders ngo murato ko nga balela ngono sangi bakawati kina kero sa bakalubeni kero sa tebo pen Goyo tamikito don't live na kaila ko kina and I'm home alone with the children, with the babies. So I used to cry a lot when my husband was not at home with me. But in the secondary school, boarding school, and he goes back at night on Christian fellowships and all that. And I missed out. It was like I was missing out on something. May dona text go be Miss Bonro Mangango or converto is I can't go through this. He's always going and I'm just home. Yes, I to get none of us maybe Mrs. Bonro ko recommend that go. Nangonong go and it's saying I vocal line no ministry or na lubemo. So I was homebound to actually train up my children. Ang nakatagtala nga, nerto tinga na campus crusaders de erto tikin go America. Erto ngay bako tani biyaw. Erto na ngoni America to chikwilike. We had a network. Erto bako tani biyaw. Live na tapes klan ngoni sa cassettes kina. Mo kero do barang of the two on the role of husbands and the role of wives in a marriage. Ya kwe mke kiro tu nero tosting nero bula bakawati. Kaya tiko ni wala ito na wala tamba that separation is allowed. Kaya bala na kaloy kilati ni natiko na imbula babala. Yeah, but then when do we exit? At what point do we exit? So you can separate. It depends on how long can you withstand what's happening. From a scholar, when we have employees, how do we terminate? How long are you going to tolerate an employee who is underperforming? We don't if I'm questioning something 3 times, it doesn't work. Okay, you get out or I get out. Yeah, with me it's that we give them 3 chances. Yeah, maybe you'll be so. How long can you withstand it? You be iranga turanga era warong timai. Klaki pakan go back to the only way you can handle your wife is beating and say moku. There are other ways. There are other ways you can handle your temper or your anger to deal with your spouse. Gonna be within do wango uno monotun man monosia. Do ngon medunrukin and do pangtak class like reni
toro dona kami birik koe kino tina sin dona kamaya au sangai tukuna bi koreda nangoni ko do dona kina kakunyo o birik no timu birik no timu torna kangori that object hit the wall walk out those kind of things mo kanyo o mo kutana the other person no mo spouse so those are some of the things that they have to learn to handle their anger Iyo yang sort of tips la layuna so that is my take on kila kila when do you exit kan dorong otan maybe sono turanga go okay this is from a male perspective to pa ko senga ento na puna mo kutiko kina mo kutiko na watina mo ito na puna mo kutiko na watina dona kan daro bitang ta pa leuna iso kurang ni bitter sing do ki matutok na wasa the communication skills iya so stop now bengon sal bangar ni rani barita kutiko that something is not okay they start heating erbi mo kutiko but then you know like what kuna na mata Clive na ali no programs me da governo ndongan tanganya how do you groom outside how do we groom our boys so that they can have a good communication skills when it comes to talking with the opposite sex and in relation say no relationships when they become teenagers when they start having girlfriends so that they can learn to have good communication skills Dina Rakana ono vio sei ki a una vira no ko kai so turanga na kabango senga mo kuti kondo na buna but but then that tells us okay why are you hitting me they don't come out with it Dina yeah Dina to doko vinaka bakalevu anda bakarongo tika abi Mrs. Titilia na itini na iwasininga una ni davu ikala waina vitoko ni JJ's Food Shack obia kota da ngamai Mrs. na itini na kauni bakarita kamai ame baleta na matabu vale is the basic unit dange reidali sutale na vakatikabu ya sarangan na vunu talanga atikabu mendambuli mekina min dua mai na matabu vale o kenda kede and lako mai na dua na matabu vale me baka ni dasari da tu na ngonongo na bimbi ni matabu vale talanga na vanua esa sanga tiko kina na te voro me te kubuna mai na nona baka dadai e na mbula saranga ni matabu vale wambo ta ke baka and turarau na tikino ya Enda nangi sanga na nondi ngu tūdhoko menda roni na mena tūdhoko tiko it's not easy. Ia na mbula ni matapu vale. Wakambimbi tiko mandanga na nonda mbula wakabewa tini. Na nonda be mali oi mandanga wakabewa tini. E ondo rongo da e so mera sa waka mbaki tu mai. Tolu sanga bulu, basanga bulu na mbaki ni nonda mbula wakawati voli mai. Au sando ngoro dina saranga. Au ngoro dina saranga. Kondo kai rai. Baleta ni wili talanga kino ki mundrau na naitini. Wili talanga kina nungu na nungu ta. Dona kana nungu do sarava non rombula. Yang do mo siti au ni isang ni vai au yawe. Ndo ke batungo nungu taru. Why couldn't I be like that? Miu rithi rau na non rombula. Iyo nungu na nungu ta. Na veba no ke ira ke na kilei rau na kila ni rongo rondo veimu ritu titile ke urea rondo veimu ritu na veba no ke ro la kova fast forward au sa mai tikongo sa baki lima sa kabulukan duongo yau o tia sange mai do tale na bula wakawati sa mai tiko tale kinango au sange sanga tiko na nongo ingu me todo ko tiko nga me na kakua ni kasurai ko ngau tuko ne ai senga ni rawa ka ngau sanga indo wakana numi nai tatu ngā kina na numa tiko ke wakandur na senga ni wakali uthi tiko na kaluna vinguna kede na kasura na rombula. We always have to put him first wakararawi tiko buai na vinguna kede dona ngonea ango kila au senga ni kila whether it's a mentality ira na turanga e vai anonro wakasama is it just a Fijian mentality Baleta ni o sa vango eo. Wata mdur sa lako mandur le counseling. Yo kirongo kiro sa lako duruma mai nambula wakawati kavoro. Sa kirongai mai
tosa tiko ngoe. So, gay raun yun nina taka tiko ike, nindas a vida mai na non tambula waka wati sa lako wata tiko mai ke na nomu baggage. Na levo na baggage e Kauti ko mai, sange mo sanga mingi maindo wata ke na baggage ngoe. Kongo nea dona singo sa vango. Wada vandor sali counseling manda, wakabi o kendoro ngandreba kila ena binaka. There's no harm in it. Balete ratu o ira karabuli da tu na veka vango, sombeka na kandoro senga tu nikila, sombeka na libsar na karo ninda na bulida. Wada vandor lako manda. Ange keni so mai. Senga o sini ve counseling. Ko ngaya, asange ngumatua nga tekinduru. Ngumatua te nga na masu. Da sana wakararavitu ngai dake. E ndua tale na ka uvea wasea, wakasamatanga na kadi wasea mai Mrs. Naitini, na nioira na turanga, ko rando wala kuko wa vera na watinra. Uvea tokarua takatalea, o indua kau lakuduru matalanga me nambulea, violence, o sange ndo batingo na nangu bakasa mai, baletam beka ni o ira bakata gira, era senga ni lomanira bakata kira, balete ni vango, o kenda mantanga, o kila ni bunga be kenda na marama, dan roni na bakantina takana tikinango, nindona ka iko da kaba, iko kila ni rarawa kina na watimo, iko talanga iko na rarawa kina, So we try so hard men da kako ninda da kaba indona ka iko kila ni na rarawa kina na watimo, because it hurts you too. O te au sange ndo lako nungu wakasama mi ureidira na turanga ko e sando non rei sautunga ni lenga tō dhoko ngā mera sa vimoku, mera sa vimoku. Ndo ni romba se na kena tautu mandanga na bosa, me waka me tautu na bosa me sa rauni ko kilatu na bosa e na kita saratunga koe na nonei tautu ni bosa me rauni mawua kena na e lui koe na lui na watina non rito na. Na kai ngendo lako tiko botu tiko me bia ndo na tiki na wala tambu ke waka iko o lomani koea, iko na senga ni wakararao tiki koea. Io koe me waka ni sa ke muika sa, as your spouse, you would not want to hurt him or her. But tini kusa kila, iko pa mosia tiko nai ngona, se nai lona, iko pa mosia talitinga nai ngomu, se nai lomu. So then it goes back, na tiki no bia kota dake mingo, then duam beka, e vunga be kenda senga tu ni kila how to even love ourselves. Yes. Iya, nalalom. Hindi na Iko mantanga wakatiki ko, iko siyang tumantanga ni kolomani ko wakatiki ko, Wili talanga kino kenda na maramai. Koe auna, ko tamango, klau, o dono ngono daro vitano takiko, na nonta how you behave, e tobo bulivi. You learn by seeing. Kala, ni tumbu dake tiko mai kenda sarapa tiko na nambulo, kenda na ngone, inda ngone, ito tolo sar nonta na kanda reita, pati kena kanda rongon, Yeah, so the children, they are good, they actually they imitate us, Mo kila talka, uir tala na ngone, kaya kwanda dongaro na kina nira sengon na lay rabulitiko, everything that we say or do, the teachers, they go and tell tales in school to their teachers. Trust their teachers. Kaya dongaro to kin son kan do tukunas datakawa in front of them. Some children they don't even love themselves. Dareditiko son nirangasamai, they keep hurting others, because they never knew love in their household. Ang lo mani mai rangwan en bili rakitunga da to sarang mga ile weekend da rede tunan ni lo mani ko rubul sana, even some teachers do that balatan daw rambula nga men rambula, that was the lifestyle they grew up with. Oh, you gonna sing rot na ka, you think you're going to no toto ni bosa we record star celebrities tung on the wrong son testimonies na karala ko durma mai it's that when a teacher says this, o kenda da lotu o kenda enda sa lotu kenda don men da kile kenda binaki na kalo elo mani kenda so ko do tuntungan kina na bimbini non dambulo ko to me why I say na non dambulo na ito okay don tamate bugini binang men na mata buwale se non dambulo ni nanda ena pa buli mai vale ni binaka mai vale wati kena lotu wacha wati kena kaenda buli ni da sa buli you increase your knowledge from studying, from going to school, from learning, and even now, mandang dana ka recommend ta kaya,
we can la tunga America. Kuna no manya sa mo kun le wuli. Try and go to some adult. Sono wuli la tuma you're interested in. Go. Ele undar kan le ni wuli la tunga. Dina to Because some doko. short-term seminars ya ron le warong tukina. Ya me buke kende tikona nambula ngwa ko kati ngono kene nambula bakawati nambula be maliwai. It's the life of relationship. Eh? You relate to your spouse, and then your spouse's both sides families and friends. So sangelo ko takikana networks ko tunetiko for a marriage to last a lifetime. It includes commitment, sacrifice, but kind of personal growth. I got this from Gottman Institute. Don't go to make valuable information when it has to do with family lives or relationships. Ya pono yan nan dambi to kinai. But can karon iko tukuno mo iko non daras ni tasaraw na bola tambo nombro matabubali ng gas Kamta tarong to how did my mother do it? Kala erma to na matabubali until death do us part. So with me, although sono do man, I couldn't be like my mother. I that bisang kadana we just like oh no, I'm not having this. I'm just walking out. But yo ni korete tingo riko tukuno tiko iko ni matabu bala kambuli na nakalo eno na takasara na tebor me wasya na matabu bal kem kangan toro tebo may kiauna vetali na kana ya mai kero mo kabiutin kero mani nintat lebu na ngona we throw in the towel, you know. But saroy ko na wasa may tumba ko atukun na ngone as a third party. When the third party comes in speaking to one of the spouses, which happened in the Garden of Eden. So, yana kami sa rabot vikim niya na bawati ni tikongo. Levo na ngayon, so weekend, sabakana no mudunruba nga no spouse, iksabi arbaro co-information may, so lay vangar dan beka, vera may tumba. Vangar lomani. Money, that's it. Pity party. You take your pity party to a third party. Hindi na to doko. Party to a third party, and it ends up breaking your family. So, mendayan rabo tikia, we can na bakawati. Then rabi na kachika, we kiraw sa ko tunitik na rabo kabit. Tukuno tayo. Sabas ang ulang bengo ni rabo bakawati. Esang ni raw. Ye me bakani kiro bakandi kiro tik that marriage is a lifetime commitment, and we that the devil is working so hard to pull us apart and break our marriage. That is why we always go separated and we reconcile. We learn, We learn who are our real friends. That's one. We cut off those that are not. So now no deva karaw ko isang ibinaka and na biso taka and na batika ko tunitiko. Marriage also goes with our personal growth as couples. Vinaka. Vinaka waka lebu o maruta wa lebu na nomuni kuta da kamengore that separation endandono kia waka sa do maindorango nea ndandu tu manda ndandu lewa ka samatiki kianda tu manda sono ngona go meu tuku na saramanda nga waka ndandono sono ngona ndo rei lesu gona nungu mbula nga waka tiki au ndo rei lesu sange do watungo sa undiwa manda nga meu ando vo sota tu wataki kaya Onde vamos dar meu outro rio tu ngapa kemalu meu sota tu Io sangendo bakamenge flashback mai na veka ya doi. Lius kutikendo lius talemanda kinataro ataronga ni At what point ka osaki kilaki na senga. Go esana senga ni vinaka. Baleta ni ke baka usana kila ni na rauni na bakalengana nongumbula sena nonra bula nangone. Ke baka me sana laki yadhava na o saki latunga na i tosongo e na li yadhava na vanua ya ke baka usenga ni na dhakawa indona kai. O tia sabida vata mengo nembaki o sange mai relesu to me sana ese tu bati ngaya se senga ni indona bisau. Koe baka me undo yalo baka dengu tikina that I made the right choice ke baka senga kia mani indua na vanua bakaloloma se vanua da sare le tini kina na bula ni matavu vale non rambula na ngone no gumbula talamandanga bakate kia separation is good ko ngai anda sana masula ketik nga na non te tostos na bisinga senga ni karara na bulang ko senga ni tukuni na raw
wakandi takatunga wakandi takatalitunga ni na nona boa sangaya. Ke wakaenda na wakararabi tunga boa, all will be well. Tōna tangi ni kua, ia ni mataka na roni na vinakadaki na bulai. Do tang beka na kau ni vio sea Mrs. Naitini? Ia, ko ngā na kau tukuni tuka auna, ono be pandi takatunga weekenda, we are trying to save lives, we save families, Menda, pakalele taka na kona 16 days of activism gua ka me viti. Menda boluta na bulni be pakatotonga ni matapomale, bali te sema langa ni mavoti kino robo ka viotini. I know that the husband after doing that, and on a focus on what yes, and like on the stage, and ngai isa I should have done this, Isa na rekal to some mavoto tina. How do they Nita tamatanga upakamputa and a loma, and na kaya kawa. Balet ke kai siang sa napatik tiki ke sa sail na loma, some loma. Kaya uno kono kuntinga ngaki na kla, we have to work on our marriage, But kena karua na nonda na bulanga ni nonda na biolo mantik ni dua makawati asang ni dua sambudin teme okero na bimbu ndangon sekito na pasan letos it was till death do us part Panga kena na tataktikin ko tukuno ya una I will stress it again, the family is the basic unit of society takatangani te borame break takandon matubale. Separation is biblical. It gives the couples time to actually reflect on themselves alone. Can they change or can they not? But can corona divorce? Divorce and separation are two different things. Yes, so sana yado Mindanao States na divorce sana yado. But na indo vira sana lay nangonan di separation na sana lay sa tabtal mekanendo sana decide to leave, ya sanga in rao. Yo kenda na lotu da kilachiko. Divorce is a no to nambula bakaristo, Ya ko una bit to kay una pa kanino ni nakatiko Ninda lakabuti ko na ngona ni festive season. Manda na ready tiko weekend kena na matubo male me nakatiko na tabi maliwaye. Venaka vakalevu. Mrs. Titilia Naitini ai na dawi ka lawa na beto koni ni JJ's Food Shack. Kera mai bewa siti ko yani na bewa tangi so. Ko buta tiko na nonda mbula, na nonda tostos na mbula ni matavu vale ka kera waka nui ni ve ka kera ndo mai bewa siti ka tiko yani. Na rao ni na bewa ka enrati tiko, waka raramataki. Soli waka sama ka bewa ka ungeti tali tinga. Se mani waka dava na tuwa kini mbula, ni sota kai tiko ni laka duruma tiko, na kawini kua. Sana mai dava tali tinga kiana, nonda iwa siningo na Vata, vinaka waka lewo Mrs. Naitini, ka lunga ta tiko na madhaongo. Darungai mai veto mani tale na madhao katumai. Vinaka una. Nadawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a veto koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bula Duavata, San Francisco. Sa mai botongo e tini kandua na miniti me ono na kaloko, vinaka na sema tiko mai ne kavi, vinaka ni moni tendendai ni karusanga bulu ka vitu ni singa, ni vula November, ke reito ngani. Kei doa sia toka yani na nonda batabatongoa, ke wakao ni adha lato mai na i teke wuni ni rowe tal noe na kavi ni kua, ni ke siko bai yani na Radio Bula Duavata YouTube channel, do mbitu ko ni kina na vi prokaramu ke de sara, na vi tala noa ke de sara, ndo mai adha tiko e na nonda batabatongo, e na via kavi ni moniti ke na wakarombuka. Via vena numitikani, vi kemdo na sema tiko mai, na kavi ni kua, ni mbula vinaka mele, mbula vinaka sista, matilita seni kuradiri, wakatalanga kina vi marama tau, verna isi leo nga sau ni mbula vinaka marama kai, Bals Rosé, wakatalanga kina vi mili ratu kalo, vinaka wakalewa na sema tiko mai mili, mbula vinaka Salvation Job, waka nuni vinaka tiko yani, o Mr. Kikimdrau na noa, waka mbula talitinga yani vi sista, va vi sikula, ni mbula vinaka tutu, bongi ni soko apenisa, waka nuni vinaka tiko yani vi kimdo in Orange Lounge, wakatalanga kina vi sale si matai tonga. Ni mbula vinaka, mbula cheli, waka nuni vinaka tiko yani vi kimdo mai na Smith Ranch, wakatalanga kina mai Santa Rosa, sengatalanga ni ngula da vitiko na Serengoti na TJ, ni mbula
Bula vinaka bola sarawanga, vakambula talitungani ve dasha hidden blood, ni bula vinaka maramanaita. Bula vinaka nandua, vakanuni vinaka tikoyani ve kimdo, and ve kimanrau ke mbumbu Joe. And kavi vinaka ni kua, vakatalanga kina ve maramata Olivia Nangoro, ni bula vinaka Bishop, boni vate bali nanga sau, vakanuni vinaka talitungani ve kimdo, and a Gading Road, vakatalanga kina ve Obi wase langi ke turanga ratu isikeli tamba kaudoro ni bula vinaka. Augali matambako leka leka na ngauna nava nimbula yali tu enai serao kuitaki enava yadoba meu lolo vira gaita koso kochisu kina taini uviwai beauty lo malangi mesemati kokeyau ena kau velatai vakotiki nanava sereki nai vesu au sangalalanga vinaka chisu nanomunindra vinaka chisu navevakamula vinaka chisu naloloma naloloma lebu kenararama dondonu meu mate gai sosomitakiau buluti kinangara gai tuvake talemai na mate sandruka keina Vata lenga kau kau ani rani lami bakambulai kendanga vinaka chisu nanomunindra vinaka chisu navevakambulai vinaka chisu naloloma naloloma lebu kenararama esenga na kaukawa leusibiti chisu keina no nara nara mesemati kenda kele kawiliki kenda menda luvena luvena esenga na kaukau meusibiti chisu keina no nara nara mesemati kenda kenda kawiliki kenda menda luvena luvena vinaka chisu nano
JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi na dalo si tapioca. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mondrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-rakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rode na bima manione na kabini buku lulu be Kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemundo e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Ai, Kemundo makando tunga me Viti. Sa baka matalaw na namundo ko Vati. Sa lemo na Kemundo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewabata. Red cow, wupo. Dasaku si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenuribono kenambele. Pai, correct. Da boleh may be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamay na maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. May be? Na maulimat, wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Doko sa may. Do may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Kasar na. Paniray do tokongo. Nagkenay-ray-ray. Dua nga na rupo ni Bunikau. Dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano ba yung grabe ni City Benny Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti may kiamo ni May Viti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies, maolimat kay na San Bruno Cavaba. Naman ka na Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti Keda Vata. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa ibe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu sa bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay bagai singelebu sa bagai kabi, may baka na bagai sekera, na sui, ikatabuteke, roro bagai lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Radio Bula Duavata, may Kauti Keda Vata may San Francisco ki pura-pura. Sema may ngay wasya yan.
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Runga ni tukutuku ia dhara tiku mai ena nonde wasininga ona ni rongo mai wala ni Songo e nei kabi binaka ni moni tendendai ni karusanga bula ka vitu ni singa ni vula November ma tenga ni tukutuku member lete tiku ngā na Christmas party harto nanorito Christmas party tiko na songo na tambana bakaviti and songo lotu ni LDS tambana bakaviti e bakaidhura tiko and na rua ba lima Ludman Lane I Millbrae ni wasutiau rua ba lima Ludman Lane Millbrae tambana bakaviti ni songo lotu na LDS bakaidhura tiko na bakarawai sarangango na ka rua ni singa ni wasutiau wakaroa ngo ni karua ni singa. Karua ni singa ni vulo Disemba tiko na 5 na kaloko 5, kina tini na kaloko na bongi, sureti tu kina waka leo. Vikimdo na tiko na tomba levo ngo San Francisco, sanga ni dona pono ni ngole kina na waka rawai, ni ngole ani, vi sureti ngole talitunga ni vikimani, wakatalanga kina vera na ngone, rakoya ni na ngone, tiko talanga na kai wakaruta ki tiko membalitir na ngone talaki waka e kabi Vata, yama na 5, kina tini na kaloko na bongi na ngaimbi tiko ani na kena tikin dua and Vata ngona nonda Vata na radio Bula Duavata. Tukutuku katarava member leta tiko na nonrito Winter Ball, Losa USA Winter Ball and wakaidur tiko ane karusanga bula ka tolu ni singa ni bulongona bula Disemba. Walai tanga mengo save the date au nangai waka matata takani na kena matailalai na wanua e wakaidhuri kina ia i tukutuka o torarau tiko o ia ni wakaidhuri mai Sacramento e nai ka ruasanga bula ka tolu ni singa ni bula Disemba na Losa USA Winter Ball. Sema tukunga mai na keni tukutuka matailalai vikimdo na vi songo kede tale so sema ni songo ni buli oti songo ni valni lotu songo ni tikina sena no mundo yasa sema ni davangana no mundo tuba ni vakota mai roni no mai kadi vakituko yani na nonde wasininga ona ni rongo mai valni songo na radio Bula Duavata senga tiko ni na somikina dona ka na kena mai kadi vakituko yani o ya ke vakau ni vina kata merna rongo na weka na vetokani merna ngole ani uninga ndrevetiko na non revetoko ni gorna bono vina ka mena mai kadi vakituko yani kina konga ya senga ni dona ka ni na somitiko na kena mai kadi vakituko yani na nomdo tukutuku rauni ni vako tanga mai kena kibe yau una buninda kua na messenger se ve tale mata kimbau sa se betonga na ono na 5 na miniti. Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Mai se bitako na ono na 5 na miniti na kavi vinaka ni moni tendai wakambula tiko ani se vinga no vono ni sema tiko mai kina na kavi vinaka ni kua singa levu mataka bongi levu na vese vurubura tale so kani marau ni tamai vese mati tiko na mai Duavata tiko na nonda Vata ngo na radio Bula Duavata ke wakau ningeli rongo de tiko na ngona da ngau ningeli rongo de kina ninge waseto ngai ani na nonda to Vata ngo ni murike to mai follow us on Instagram as well talanga kina na YouTube channel ke raunio ninge subscribe tiko mai kina YouTube channel na dona bibu ke lewe kina YouTube channel talanga ndo bitu ka ni kina na vitala no ke sara ndo mai vakai dori tiko ani na nonda Vata ngo mai na moni tiki na vakarumbuka ndo bitu ka ani na YouTube ke wakau ni the lata ningai siko vangai ani na YouTube channel. Sibitoko na ono na miniti na sera katarawa ngona ve wakambula tiko ni kina weke mune ke the sara na venga ravi tiko na ve vano ni venga ravi so ve vano ni ve longa niu so ni vili niu tiko kina wakambula tali tunga ni veke mdo mana asa wakara wambuta sana rerelu tutumbek ngona mango sisembera mbeka wambuta sana kena ngona tiko ni ngo wakanu ni vinaka tiko yani senga ni madhala tau tiko na uda ni kua wakarita tiko mai ndona marama yani sangai mai singa saratok ngana uda kando totoka tunan raki na ngone o tiki na uda wakanu ni vinaka tiko yani semania se vurvura davo ni sema tiko mai kina ene kavi vinaka ni kua nomani toka ni go una vuninda kua ni bula vinaka. Loma loma ni bongi meru songo songo bata. Uira na ngonera
Encore na Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata mai. Berto na Paradise Roots o yana. Wakamamasu mo leso tale mai anda kavivenaka ni mo ni tendendai karusanga bulu kavitu ni singa ni bulu November benga na bono ni ngole tuki na ni leso tale mai ni sema tiko nga mai ke na nonde wasi ni gono Vata na vea kavi ni mo ni tiki na wakarombuka Radio Bula Duavata San Francisco me kauti kenda Vata tiko mai ndo rungo di tiko na tolu ke na vitu na kaloko kera itu ngani ge wasi ato ngayani na nonda Vata ia awa wakamadala taka tiko yani na singa
na lotu levu Thanksgiving o tia gai wakarambuka wakatoka i tiko na Black Friday, ni kua wakatoka i tiko na Cyber Monday. Ka wakandina dina taki ni kua na singa ka levu ndua kina na wili ni leo ni vanua erando boli na internet online shopping. Wakandina dina taki tiko ni kua se na Cyber Monday se na moniti ni otina Thanksgiving endo levu ndua na boli endo wakaidhuri kina ka levu na ilawa erando rawata kina o ira na wikambani na business yeso era to boli takatuna non reboli na internet ia e sala muria talitungai ani na non sasanga o ira na ndau mutako o waka ndo waka madala takatiko ani na vida na madao vida na bula ndo bita takatiko ani na website karauni na sendo mbeka na wakatakile kila rauni da kila tiko kina na website oia e kandina se senga sendo mbeka se ira mbeka na ndau mutako era dakabangana nonra website wakata ki ira karanga imbita dake mai senga ni salavata ke na veka Keda sara endo wangangado taki me rauni na wakatao taki ira na ndo mutako e na nonra sasanga me rambuta koda na tukutuku membale te kenda se na nonda mbange account information na nonda personal information na veka vau ya o yana kena ondo mbita tiko ya nindo na website ka tiko kina na loka ni umbita bango na website o te asanga endo tiko kina na loka dena vinaka me umbiuta tale mandeani ve kia mani na senga mbeka ni se reitha e wā tiko ngō, ni tiko kina na loka. Vita na pula ondo tala noa taka tiko yani, ke wakai ko lako ina ndo na website, wakambimbi tiko na ngona ni boli levo weekenda sa mata weekenda na boli na internet and online shopping. O atukuna tiko yani ke wakai tiko kina na loka ngō, kene mbalimbale ai rau ni ko nuindei, ni o boli tiko ina ndo na website ka na website ndina ni stores and businesses and kambani o sasanga tiko mo boli kino ya. Ia, ni kua o sange tora rawa rawaka madala takatali tiko mai o irna kena ndau ni ndina ni tiko Italia saramandanga ke wakai tiko na loka o reida toka mai ngori na padlock ni loka tiko balete so i liu o ira ka senga ni ndau tau dhoko na nonra na security sandau beauty ko na nonra website me roni na tango maka se maroroya na itukutuku e so na nonra itukutuku se na kenra itukutuku ira kara boli kina me waka na nonra banking information na nonra personal information na kena tango maki tiko ya endo ya na keni mbalimbali ni nonra rida tiko ya ni na loka tiko bao ya so na website sanga endo tiko ya ni na loka era senga tu ni loka waka o ni rida tiko mengori waka me tandoala tu na loka se na padlock keni mbalimbali ya senga ni tau dhoko tiko na security ni website o ya ia Wakau tukuna tiko sange mai ngoi ndo tali ni tukutuku mbuta katakata ni oira nandau mbuta ka nongo era sa buku kara sa Italia saramandanga ni korea na website ni wa tiko ngoi tiko kina na loko ya e sa rawanga ni rambuta ko tiko kina lewu sara na kaira wakarita ka tiko na kina ndau menda na ndau ngangaro ni tiko kina na nomo boli ndua na kaira kaya menda na yandre ravi tiko kina waka lewu o ya ke wakai ko boli and ndua na website ngai walai tuki na bangona free shipping kela kenda sa kela tu e lewu na vanua entanto boli kina e walai tuki na isau ni kena wako ya ni viko na numu ya shipping fees o te ange lako yani na tax and then the shipping fees e vatiko ya e sara ngai taura rau tiko ngō irna kena ndau irna ndau waka murira tiko na ndau mutako ni lebu beira na ndau mutako ngō era waka anga taka tiko ya na free shipping me rau ni ra siwatira tiko kena tamata ra boli beira io e senga ni ngai wako ia ni na iaia rabolia se sona ngauna e wako ia ni beira na iaia ia senga ni waka na kai rabolia e ndua tani with something of a low quality e watiko ia na kai ra dhakaba tiko na ndau mutako ia umbita tiko ya ni na website ngo ni na reda tiko mengori dona e tukutuku ya autora rau na matani kua ngo en dona website kartu katukuni ni ra
Lewu sare rambuta kodi tiko kina. Reda tiko ya 30% off code. Lewu rambuta kodi tiko. So ke wakani lewu na vanua ni na boli kina sana se na Facebook mandangau ni reda o. So vinakatu na boli ke ni boli mai kina na website. Iango en dua vera na website ka satu ko ni veital no takitiko. Ra veital no takitiko ra bakari takitiko mai o irna kenan dau. Ni senga ni ndondonu tiko na bekar to wakaidor tiko kar buta ko de tiko kina wakalevu na leo ni vanua. Au nanu mami wasia mandangani o yame wakani ndondonu makatiko ngona ngona ni voli ngona ni voli loloma se to via voli mandangana no to ya wakate ki kenda to to ni o kento kilatu na signi sudu to via wakai suluvo na ya vo ya ni lomani vale ange levo na kain ta saro ni voli ngana ina internet sa senga ni tangan drabamenta lakani na sto anda li voli kina. Ya, eu dona kau se suti ni se matau bio na voli na internet. Eu sandu lakungai na stoa voli listali mai. Sako sartu ngaya sono ngona au ngai do lako mai sange do watu ngono kubakasa mo ile eu ki wa voli mbanga na internet it's cheaper senga ni kana ngona ia ko ngai tiko na kiana vinaka tiko talangana kiana rai. Wakanu ni vinaka tiko ani vi kiamunina sa wakamatu taki kiamuni tiko na voli na internet and online shopping. Ninda nangangaro ni tiko wilika na reviews. And dona ka indo vivu ke wakaliboya. Website dhabo iko lako kina o sikoba wilika na reviews. Wangarana kiana reviews o wilika. Senga ni kiana reviews na Google balete soya erando somir na tamata mera laki biutan na nondra reviews na Google ka me salavata kilava ka me rongo binaka kede na reviews se so e rongo da kede ia lako na website ngai ko via voli kina iko nange wakamuria ondo kai kila en aroni kuna kilanga mai kuna wakila whether it's real or not, whether it's legit or not, na vanua i ko voli tikine ana website, se na veka e wakarita ki tiko se irna reviews karavolai tu e ai. Ko nga ia, menda sana yanre rabi tiko nda waka yanga taka tiko, na nonda waka tule wandondonu, me ka kua ninda nambuta ko di tiko kina. Sa sibitongona ono e na ruasanga vulka ono na miniti, tomani tiko na wakarongo sere na kavi vinaka ni moni tiendendai ni karusanga vulka vitu ni singa ni vula November wakanu ni vinaka tiko ani vi Solomoni turanga mai muri vi kimdo ke sara na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko wakatela kina vi vuki raf mbula vinaka sista mbula vinaka mele koto wakatela kina ve matelita seni kuradiri mili ratu kaloni mbula vinaka Balts Rosé Salvation Job mbula vinaka wakatela kina ve maramatau verna isi leonga sau ke kemni ke sara na geli rongoda talitiko na nonda poroka ramongo kona da ngau ni geli rongoda tiko kina o wakambula tiko ani ve kemni ana kavi ni kua vinaka wakalevu na sema tiko mai tavua ana kavi ni kua. Sisi alamani kono, sama kali vio wale na
Ongo na Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo na kenai rai rai.
dua ngana rupu ni buni kau, dua beira nanti taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti vay kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantua ana tininamaniti vay kiamo ni Maiviti. Ano veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco met Kauti Keda Vata mai. Ai, kemo makando tunga Maiviti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemo daw tinika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, correct. Daw wala may way. Oi, doon sa ito yung nikila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Daw ko na nanda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vimamani yono kinavitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Do yan Robin na maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serangan gori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw bagai singelebu sa bagai kabi. E baro te itu bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to uniti. Kena bagai singelebu sa bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui. Ika tabu teke. Roro bagai lolo kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamari di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneni ndua mana bayatini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi rete kuna mate ngona hepatitis B. Ongo ili bubeke na kenaroni betobi sena tobi kuna mate ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Mebakani sema sote ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakandi kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51 sesi koba na nono to website www.sfhepbfree.org. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na itibigina mebaka na karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwabalang mebaka na steak gay bakay loka tabioka ka na coleslaw surua tatni kailangan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga lito miko mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rito li dilibata kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Watungo itini ka ono na miniti me vitu naka loko ene ka bibi naka ni moni tendendai ni ka rosanga vula ka vitu ni singa ni vula November kenda waki ka mnini asanga isema vula tali tiku mai kena dua tali nonde wasi ni ngaona ni mbula vinaka ke wakao ni sanga isema tiku mai ni talata mai na teke vuni porokaramu ene ka vini kua wakatina kena na niro
Nei rowetal noa ke Mrs. Titilian ni tini o sereti ka manimo ninga isikova tiko ani na Radio Bula Duavata YouTube channel tiko ani kina na witala noa ke de Sara and domo i wakaidori tiko ani and anondi wasininga o nai na vea kavi ni moniti kina wakarambuka. Wakamurete ngani tukutuku and singa lewu ni kua ko turarau tiko kina gobe ka manina ndau tali taka na cantaloupe. Cantaloupe go weekenda na sa tiko buri na bono libu go Amerika sang mandini kilama i Australia New Zealand tiko talanga kina na cantaloupe se senga ia na tiko to ngau torarau tiko go ni within a state wakabi e tolu sanga bulu wakadada tiko na state tuku ni na recall e wakaidori tiko se na cantaloupe men da kuani kania go ndona buoni ka undo talitaka wakalevu wikiom ni na ndau kania tiko na se ni ndau talitaka na cantaloupe me ka kuani o ni voli cantaloupe na ngonongo me waka ni lenga tiko ni tuku ni na salmonella o ni sana kila tiko na salmonella rauni na mai wakabumbada, na wakabumbada e so e tukuni ni rua sa mate sarakina na kena na non ro wakalenga ngona na salmonella ka tiko na cantaloupe ka rumai kania tiko. E tolu sanga pulu ka Vana State e tukuni ni e tiko kena na salmonella ngo na cantaloupe ka tiko kena na salmonella senga ni Vata kena nonda ngada na tamata. Ko ia andonga na tukutuku be wase tunga yani me rao ninda na gangaruni tiko kena wakambimbi tiko na ngona ni kanango da sakila tiko na da sa dawa tu mengo na ngona ni singa ni sudu holiday season ndo tuko ni tu na vule ngunu ia vule kana talanga e rao ni ukaya menda na gangaruni tiko na vikai so and then kanie tiko na vinaka menda na kila tu na vi tukutuku wango wakatanga kena wakambimbi talitunga ninda vengaravi tiko vir na itambangase e lebu vir na ngase randa utalitaka na buoni kaungo na cantaloupe. Ko ia, me tōna kutumanda ni sulia vira, baleta ni wakawu tobi mate ka rua e rosa mate sarakina e na tolu sangapuru ka Vana State, ka tiko kina na cantaloupe se voli taki to kina na cantaloupe, ni tiko kena na sekune kena na salmonella. Sabotonga tini ka tolu na miniti me vitu na kaloko. E nei ka vivinaka ni moni tendendai na Radio Bula Duavata au sureti ka mnimo ni ndau seama tiko mai ana veisinga. Vea kabi ni moni tike na wakarambuka and nonde wasininga ona vato ai ana Radio Bula Duavata. Mena tolu kina vitu na kaloko. Sera kataravangona vea wakambula tuka ni kina ve kimdo kede na seama tiko mai nei kabi ni kua. Ni bula vinaka wakambula tuka ani ve toranga nei tala sarusa toka i langi. Bula vinaka nei tau nui taka ni oni bula vinaka tiko. Wakatalanga kina ve Auntie Ili, Elizabeth Pella vinaka na seama tiko mai nei kabi ni kua. Senga talani ngole dhavi tiko na serango, ni mua bula vinaka ve kimdo kede sara mai na Orange Lounge, kimdo talanga na Divine Food Mart, mai Sacramento, wakambula talitunga yani wakanuni vinaka na wukuni vengaravi. E wakaidhuri tiko na kabi ni kua. Senga talani ngole dhavi tiko na serango, les tokona. Les bula vinaka, roninge wawu ki tumantamai bango, ke lani senga sotini iau na vunu e kutiko kina, wakambula talitunga ni ve pita tau kei, ni bula vinaka pita, bula vinaka Mrs. Naitini, vinaka nandau wakaitawi, nandau mai vengaravi tiko na Radio Bula Duavata na dhawi kalawa. Ana vea kavi ni moniti, wakatala kina ve tapete Naitini, wakanuni vinaka tiko ani ve ke mundo mai San Rafael, senga talanga ni ngula dhavi tiko na serango ndilesu, koia mai mbole, ni bula vinaka. Wakatala kina ve ke mundo kede na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center mai Tavua, senga talanga ni ngula dhavi tiko na sista, wuki raf ni bula vinaka mele, wakanuni vinaka tiko ani na babavi, na kavi ni kua, sena madha ongo, wakatala kina ve matelita seni kuradhiri, bula vinaka sista, vernaisi, ni bula vinaka marama tau, wakatala kina ve marama kai balts rosei, au nui taka ni bula vinaka tiko na marama i rua, gome na nomun rau tiko ni samai, votongo i tini kandua na miniti, me vitu na kaloko. Sama itaile oia oia oia
ni vina levu mai Ole ia iare Ole ia Oia mera totoro Mai tai Samba dinanu mamai Samba dinanu mamai Vale ni mbia levu mai Ole ia iare Ole ia Oia mera totoro Sangai lolo na ua Sangai lolo na ua Satangamu ravasua Satangamu ravasua Satangamu tangamu tangamu Satandola tandola tandola Dolandola Ole ia iare Ole ia Oia mera totoro Tango,
Kena radio Bula Duavata toka na I tavi se roiama vera tona ronro langi ke na uto solo vea fancy toka wakalela no roto langa sere. Ndonga na kausando tuku na tu na talendi. Dona ka na talendi e sa tungo mai viti. Ndobi toko ni tiko na nonra talendi na kena mai wakatangita tiko ani na nonra sere e sobe ira na ndau langa sere mai viti na ndongirgir mai viti er sambito tiko na nonra sere na videos. Ke non rakatangi na YouTube ka so talngar sambito tiko ani na iTunes. Kongona ana sonango nando wakatangi take ani kina na sere en no to Vata gaindo bokoda ko samai na Facebook boleta na copyright laws is atiko arto sa vangangado takasartu ngaba kalebu na kena wakamuri orto na Vata ngona Facebook ya sawa kanuni tiko ni nandona ngona tau sana senga suti ni na wakararawi wakalebu ke na ibola mata me sana duanga na Vata e vivi ngā kina na Radio Bula Duavata o tia sana gaindo mai wakatangita tukani na ibola mata ia senga ni waka tambakin duanga ke na ibola mata me wakana ke na didi tiko ngoe dona ngona ia sa na waka nui e tiko na i tuba e sa tiko baleta ni na copyrights arto ndo waka muri tiko mai na ibola mata, so nangona na rongo da ngabang kona sero tinga sa mai senga tu ni nindo na rongo so nangono ni sare mai ni sara bikiroto nga mai ke roboso tu yo ke ni senga tu ni rongo da rao baleta ngona nga ni sava ya na non reto sava ngangado taka tiko na kena wakamuri na lawa ni copyrights na ibola mata ia ebe toko ni talitunga kina bebu ke talitunga wakalebu veira nandau langa sere mai na nonda vanua ko ngau tuko ni tiko ani sando na kana talente sa tiko sanda bakan dina taka tiko na talente na kena sa veisau na kena sa indota ni seranga na bakatangin de sa tiko vera na dorbo na ngone lewa na turanga na marama ndolanga sere mai na nonda panolo mani viti sana mai dava talitunga kena nonda iwasini ngona Vata na kabibi na kanimoni tendendai na ka ruasanga bulu ka vitu ni singa ni bulu November sa vitu ndonu na kaloko no muni to kanigo una bonita kua binaka na veito ko ni mai na kavi ni kua danaga me veito mani tali tiko na kavi ni mataka wakanuni binaka tiko ni na maroro tiko na Bula me dava na ngono ya ni te wakadengo toko manda wakamele na mangosa ni ke muito vaki ni kodiri no wakabunga no muanda serabi Sukina mani Kobuni no bunani ali bolinga Ko ilo ni lo bumai lo masenika No muya wasana sena kina ni gaiti robia Come
Radio Bula Duavata, San Francisco. Met Kauti Keda Vata.